police station me sim ko case ah me duru fro na omo na ma tade bi ndc jo ma tade ent me fa me tade be metimi hye me metimi wo mu we ko police for na ma tade no there be company no na ma ndc atade no yes o ma tade be 5 bi ntene ne so ho okay me nteme me fa me tade me bia bi metimi hye bibia nteme fa tade na me chan ko case me do de o te kanda na se yen case na ma yen case ma wo sha ndc tade and dey yen ko ho na we na ekitawo no ye pesa wo kambe si bia de we na ekitawo okay nti yan fa yutu nchen nteme ka chere say me phone no ma yi na meji nteme ne jan ka chere say me phone ne what do you call docket no me dia chire dia ono na ka say me no batana yan tana nte wo basa yere apam fio am firo okay na wo pam fio firo na me say sare wo pam fio firo mam se kama be sonson na wa ye adwuma ne sen na me start me 31st May na me start adwuma no nti bo so so na so ontua o yes onya ntua ka mugro bo so wan siru mfa ma wo si didi o me ko uniform keke o me fa ma uniform o ma uniform me baya wan face kana mame ade na wo yesa o se ai me ni be ma wo fra ko wo na me sa me ni be ma wo fra ko wo nti den be ma so odna wodi mi akwantin e ma me fi ho enu so ya o ma ko di abome so me bucket one me ana me hwe na abepem sisemi oni we ni wo mienu no na o sign be ma awo ba akwa aka ho nti o ma na ye miensa dabi o ma na ye se oni obi awo mienu na na we so awo mienu baako nti baako no aha o so o ma na ye 4 nti 4 no oni mema 4 na awo 4 ni nyina nti oni 2 ya ye kana semi awo mienu e na oni different one awo baako e na oni different one so awo baako okay Matias enti mema 3 emkra 4 ananya sa aha nti mema 3 no ona mienu na toso 3 no okay nti mienu omu mienu papa na mde na ba aha Matias ho na me pese menya eyi no nchiremu ni eyi enti after stroke no ena be me ya wode na bayi abefa nkra no ede koye ena ode baako abrew 13 years na ode na ba anya sa pacho ya no na aha nti odi ba kwa abrew e na wo se onfa panyin na wodi sai ni mbra 15 years wo se onfa no so mbra na wo se wo be na wa hwom adwuma be na wo ye a wo betimi ahwe enkra mienu no me pacho if you say menye adwuma bia nti me ba ye no me bobosia na mra ye adwuma nti no omo ka cha me se me nka cha boy no na office kambla na me fa start adwuma ni mu na me mani gumi nchen a mesmom no ma akoton ade nda be ablem on so fa nkra ne mblem ne enfa mblem china oh okay o person kan nkra ne mbra on nchen na nka wo ye so ye dey ya so ya be soya bean ye de to ye nti se oya o de gun so ma no akoyam na it say molen no o asen nsuo gu so no asone na ye nsuo na wa o de esija so na akoto edo dry stock no de abegun na abobot se kosua no ti no abo titi agu bottom no titi agu bottom no o de bobo ese so asa na echim na wa twitwa kitinkiti an o de gu amon na wachi na wa enti se kebab no oh okay afa na me hu adokro kan so ya bi na me hu nti adwuma wo ye no enti wo pesa kan kra ne betna wo nche na wo ya na wo mo makwa na se de ode ne ba he ya mfa number tv so ntimi ngoton so ya bin oh ye fe ne se otimi ton sa o man wa mele na wo ba tun akoton aba enti ka me pese ode nkora ne bakra na wonye bi kra mame a minya ska bi woni ho kra na se Akoma 87.9 FM na ye san mamu aha e wo kwan shonko so e de call Onia TV eni bebi a mo hwe ye ebia enenso yaje akonwa ye de nkomo ebremu na yakasa efiada de aya ne efre no Easy Friday no ene se yensuo yesua de ye kan sama efa abrabomu ensem nyina ehu bi ni afre nimdiefo e wo topic na ye beka no ho na omo so e de omunimdie e de atai dwumedie no echi enti bebi a wutie ye bebi a wo hwe ye bia ye ma wa ha kwan shonko so kra se ne ye kan na fiada no emu eha enti aya ne ye chia ye nuanom a omo kọ asori ekobo empire nyina titiru ye nuanom enkremufuo no ene ye mamusala malaikum yenim se sabre de bebre na etutu anamo e de akom mox ahodo e de wonti akobofom
abompaye amomo ho abompaye e de ama oman Ghana enti enuanum kremofo bebi amuo bia e Aunty Bea barikisu efiade dura ye frame barikisu e na me mamu nyina aha ewie na san echia wo ma areho ato won esanse china wo sie won de hie bi ebi mo sere no na ebi mo so esu enti mo aye chia mo amu ye yie no ye ma mo hyeden na mo so echina wenya oba bi kware no oba bi wuto no badi ti wo hye fita mo so ye ma mo tiri nkwasa na abrabo na etie ebi mo hye tuntum na ebi mo so ahye fita na ne nyina amawiase aye fefefe enne ye futu sama ye de brem no enne yasam na enne ye beka ho asam no eche krei enne ye si du no kre ka no kre esanse so wo twantro na je so wo twantro forever and ever and tro so de untimi twa no forever and ever wo ye den dako no kre na be daddy nti enne ye futu sama ye de ba no ye se ka no kre na wo twantro wenim gwase ya beto no chansen ma esi enne ya topic na ye ba be ka no so broni atunidi paternity fraud se wawo na wawo nimpa wakoma mu oba be se oni se awo yi a wawo nya be me dia nya pai life dia o se la apa enya dia onim se be enya pai life dia o se se nya sofu yi ohu ade pa je se nya me wo hu ni ye adwume lalai we wura ho da ne nko ade o di ahye no kre no ebe daddy nti enne sa topic no e na ye ba be ka ho asem DNA yate bebre DNA no kra eye die ehun sunsu aso se yakwa ye DNA na wie na akra na se ayen nkra no enye papa ne dia no psychologically be ma na dwimu akra na dwimu e hawo ni amane ben e na omofam enne ehun komo e na ye ba be bo na me nua ma na e die akra nti na be me unim se nya oba ne papa nanso wo se onwa na ade ahye no edie nti na ya mo yesa enne sa nkomo e na ye bebo e be ye pinso enti unua bi nya mfa na fidie no enya mfa nto Akoma friend na ka je say ye be sua die o ye ne lawyer fo bebo nkomo ye ne doctor fo bebo nkomo na nim die fo e wa he ye ne omo so abo nkomo nti frɛ won na won fo we fidie no emfa nto Akoma 87.9 na mfa nto Onia TV ubetimi nso ahwɛ yen e wo Facebook TikTok e na YouTube e honso ubetimi ahwɛ yen e wo honom nende feedbacks e wo ho ya ka se dwumadie ye ya na se ye so ano a e wo se ye mamu hu se enkomo na ye bedi wa ha na nye ye pe se ye sorry da bia ne de nkofo asem abesia omunim so omode ba ha se ya omunya no pomasibre enti na da ne da nyina no omode omasem ebre ye no na nsane nne ene ye nra ye di nkomo efi Eastern region ye nua ba beaches odi okunu na ateba ha o se de na atedi ye no aware no o de to ne teche masokra obeyi ato atwene ye kan ye free ha si form ekotodwo bunyina aba mu da bi si aware no on ware biom nti ejapade no tintanton ye nchem na ye fa ne de enfama no na ono nso engine de no mo nko mo baabi enti de akwawie ne se na ate agepene sam pasa oba ne si on ware biem a ono de nko pene yire nanso na bi si on ware biem a omo dai no eye na pom yensa 3 bedrooms na kitchen aka ho mukase jade aka ho na ye na pom 9 nti omu bechem oba ne be fa mienu na be ma no nso afa mienu nti be ma ne si okoto barrier e de achem na ono afa baako ne kitchen na ono afa baako na oba no nso afa mienu nti de akosi no na asase na omado su koko ene abe no eno nso akwa akosisei e ho ne dia asase na enye be ma ne dia obi na dia ma na oyesu adwuma nti be ma no etimi fa ne pe enka sei okwa akoche asase ne bi di ama na yire no enti edi nkomo ne nyina ewie na wo se ye pa assemblyman na owo krom honom enra ye ni na di nkomo yaka che ne se onu nsi ya na mu no mpempanyimfo ne akwahwe asase wura no ne emfa asem no ntu danim ne ehwe kwan a ye benya asase ne kakra di ama bi na onu so edidi so enti ho na san nkomo na kwa akosi ye nja ma assemblyman nko a omudi nkomo ne nyina ewie na edu ada yakwa akoche ama biye nya ono so na asase a obedi so nkomo na production ebetu anamo e de akoba bi omu free ba ye no na yato aso e de free ho enti bi ene ni kunu na atem nkomo na ye di ni finance ne nne no eye be wie enra no bebi a akwa akodu no se nyame ya adom na abotoye mba na ye cha asase na se wonya bia ye de ehu feedback no ebe san e de abremu
ye de nua ba bi so ba ha Linda Frimpon eye oba bi ana bibi ahono pompo se ye jepimo se ye den yo na ahono no ene ne da ye screen no eso no madaro ma na o so okoye operation na oni so operation de ye fiti preko pe enkonkonko ye operation e wo so ye labs ahodo scans ahodo ne hwese ni moja no cry wo baby e wo se da na pomuden no etisen ni nyina musika na mo de breye no Peggy okobia afra ye ka ska wom lab ska wom scan wom eduane pe enem se dem wan fra anje hu ska oye dey ekom de na wo fra aha na o se doctors ne hwa ma ni moja no edu level bi ansa na operation no yakwa akoye nti madaro maska mo de breye no yetu mu anamo ye njaye afei na doctors ne hu se na pomudin na edu level a o metimi aye no operation nti ene nkomo aye de brem no doctors na mani date nyame ya aduma na watwa aye besimi o kwa admission na chese doctors na monitor ne kakra na wakwa akoye operation no enti so operation no oye bibia wi a se ne oba ha besreye no obeba ha na odi mo nurse enso e de abremu na mmom se okoso apese obua ye nia ba Linda Frimpon so a akwanya no e wo ho number wo betimi e de donation bi atoso ne e de aboa ye nia ben na wonya na pomuden kra no 0530507849 na one no akas wo diska kakra atoso ye hwese ye benya ye nia ba Linda e wo ahoma no so na ye ni na di nkomo na mahu sa asema ye ka no sabio enye bosirem ka na emfi ono anenum na mo amutie ye na mo amohwe ye mo hu se eye nokra trodo nti se oba line so a ye ne no bedi nkomo na mahu ai me hu se ye bo mani se o ya ba ahoma no so. Hello Linda. Yes. Pacho ho ye. Ye de nyame asepa se na nabila no wadi nkomo we chenti we etiefo ni ahwefo nyina etio e wa akoma e na onua so yesi wo doctors ama o date se nyame ya aduma na watwa ye besimi bra ye pese o mai etiefo se eye no kra na okay enti why ye mu labs ni scans ahodo nyina awie you say I'm going to Friday na India na me da no mo ndini ndi wa mo na Friday na se ne na watwe na bra we hu yo ene yen pesa obeka ne tintin kese dia ne pesa etiefo ni nyina hu sa asema ne ye beka ye no eye no kre enti e nyina ye de mpaibo e tai wachi na nyame ya adomu a aha enti okọ hospitals ahodo no ebi e na ye show e wo screen no so e de kire mo no okọ bia o de receipt e de bibia o ye bia no o de be kire ye na mahu se nipa ne de naksamba ha no se ya ye njai ne saa ye ni di nachi de o ye bia enti Linda ye de nyame mpaibo tai wachi na nyame ya aduma wo pa bibia ye nkunimdie na senia wo ba ha sei no wasan de ohu abekire tiefo ene ahwefo nyina na odi omu nhira e de aba be ma wo mu nti ebedi nkomo wa akire nyame nka ho amen that's right yo yes that's pa eno eye Linda ne de no akwa akogu feedback number 3 papa panyin bi so e de na semba ha asase ho nsem o say odna sase ma obi se onye so adwuma na nka wo ma na nka eni amane ba na amane kakra ne wadi nipa kro ne gi asase no say ye nie o ma ne hwe enidi e wo so na odna sem ebeda ye ye frɛ na chese nipa kro no papa ne senka 4000 cedis na on de o jaya asase ne mu kra e de ama nipa kro no na nka wafa na o de 4000 no so de ahwe ne ho abrante ne se de bi 4000 enya sa na ti obetua 3000 ena eja opon ono ka se enya hwe wo de 3000 no fabremi na ono an to 3000 no ho kakra na onfendidi enne yensa ka 3000 Ghana cedis no e de ama ye papa eja opon enti ono so na sebo no eho ena akwa akodru enti sa any feedbacks a enne ye de ebremu na me ndi kan enchia Reverend Sia Apai Life pacho boko de nene de be clear e ma ne ye bonisha me ma no no de be de asabo e ma ye uni na se wonya wura ho no nko ade possibility ni say ye wan de ye wa wura ho de a wura ho chese se me wura ho de but ade bia wura ho na bia woni wura okay no bia ade ne woni wura da
by mistake. If you are kono. Ana to fa ho kakra. That ya say. Na do dia dia be shame me. We are see nipa bia ya shame akon bia sebi. Wan ko toilet mu no ho. So no. So ti wo dia dia bi ko show bi na nyo bia. E chire di wom bia. Ebe pie na ya ka de se ka no kre. Yo Reverend Pacho yen hold on na yen ko eja opon. Eja Pacho ho ye de. Ye de nyame ase. Wo de won sem bi bedan ye e wa Akoma e na onua so. Na wadaroma akosi sei. Ye se ensem de bi aba. Ye pese wa wo ka kire yen. Okay. Yo, ye da se papa ye da se. So do wasam ne ba ye na yenya yi ho results e di amount nyame ya adoma ekina wo ba wo sa ebeka wo sika no na de opesa wo de ye no akokra wo so wadanda wade ho nkakra nyame nka wo no ma wa hodin yo yensi da se bye yo enti feedbacks no e na ye di abram ne epesa mo amuti free oma no na mo hu no kra e wo yasem a ye betina ha de bia ye ka no remember ho na men komi nia pegio e ma ye di boni o obey ni dey ye ba ni dey say ka brabo no hu bi entro no ye wo hye no na ye nyum hye no e ka brabo no hu bi se denti obi so dia oba wi ase se oba ye no no so oba wa hye e ka obi hyebre hu oh yes se denti obi ho no mo a entro ankasa no hyede suan yes okay o hyeda ko hu school obaye ne wo be kina de che obesa find another way side fofo side aba nti obi ho no my kan hyebre ho na ye ni su ene ne ban yes ene ma me fa sa broni be ka statistics we me fa ntwum na mo hwa sa ne paternity fraud no eno ni die da so ba de bia de ya common na wo kan obi abeti ase se be ko ye DNA akohwe se akra de ye me ba akra ne ye me ba eno mo kan nyinse mu kro no bo aha na 2022 ye enche ya fimienu mu ani e na Ghana ha group bi e ye hwehwemu e hwe sania saade we sei no nyinse mu kro no bo sa na kan aha e koso na papa pegi yes 70% o na just say wo fa nkra 10 wuyi mu nso a Aunty Bea was day. What's the message day? 2022 yeah. 2 years ago. 2 years ago Ghana hey ya nya brochiro. Ghana hey ya e na sa Kwame Ghana. Kwame Nkrumah Ghana hey ya say na na do Ghana. Ama Ghana ya yetimi. Eh nde ye fia dey. 2022 ya e twam ye nrachi ye. Ghana ha e na san hwehwemu na course. Yes 70% of enkra ye tested wo mo no. Na papa wonim say ye ne ba no. Enye papa ne ba. Aunty Bea one. Oh, ade na matrogu e. Yes, 7 out of 10 kids. Enkran so ayeyi enkra du. Nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we paternity tester. Emu so minim say ye apai dia. Minim say da nabila dia. Minim say ye status dia no. Ye da ahwe won. Emma 170 ani 200 70 of enkra 1700 me da se bubu mame ne enko ani so se eka bi mu hyebre won sa hyebre we de enye remember hyebre we ye enko yie enti no nkra 10 emu 7 papa no o hwe om keke ne hu tin kra ni enkra ni mu sisterhood ye bisa se inti sadie we ye basa na wo papa na wo de woni bisa wa hwa akra na kodu stage bi no wadwim na bibi nti e wo se yakoye se DNA na eba na ye beda di se enya wo ba wadwim psychologically sign na wan kasa enya wo so enkra no so a omo ehu papa yi from enkra brema papa ya hwa wo ma du stage bi a ye friend dada se na enye dada eho enende yesi ye de nkomo no efa enti enne ye ne lawyer Kwame Bea be di nkomo
na ye ne psychiatric doctor nso wo konfanochi ye ne onu so edi nkomo omo ye sa DNA bi what DNA sa kra wonim kwakra ye fa so ye DNA no ene ye besua ne nyina bi wa na mai ye si ye bisa mo say adanti na monye mo hye edi ntia papa ne kokwa wo ye ntia ni botoma ede ntia minimo hye na wo de ye de hyemo edi ntia ena ye bi say we de ade ma ne de be yi anu ama ye sisterhood ene de sisterhood na minimi dia pegi ye de mada pa deja mo ha meme na production eduma kakra mo san hye ma me ame san ede eba omo agidin ekrom ha ene amanone ayekoye DNA ebi mu de ye positive ebi mu de ye negative production de omo hye ma me nie ya frɛ ba ko bi ye se frɛ ni Jeremy Jitab or your former Chelsea and Cameroonian midfielder ebi memo ha ai no bobo oh Chelsea okay na o ye Cameroon ni okay ono so wagyan ne yire esan so mko hwehwe mu no na ne mam yenu enkra no omo na da so no aha production me bo me se mam sha enkra no na nya be media obobo na wo nye ska na wo de ba fie no na oba no so hye baabi na oni obi sampam be me enim tedwa fe ka ne hwe so mo hwene fe ai na nim tedwa so ne mani esenkra enkoye etu e de Cameroon ye de awo no baako mienu kra mienu enkra mienu ni nyina je nye ne dia se oba no ne mpna dada o ne na twempna ejai no ne ex na se two bullet nyina wato afom wato asai no wato asai ade no entuma nkuma aboa enti ono ne ex no wutimi sa papa ko na kobobo oba na ex no so ye adwuma sa wobobo wo soro na obi so bobo wo forma asia ho eno ano no yenko number 2 we dia me be fie enti me mama no akofom ya ye nua be ma asamuejan we ya de awe no nke ya de awe no ohwe ni ama bia hyeda enkoye nkono se jet asem na wo ya ye baby jet na da so na wo ma ye nyuma na baby ne nyom ne ye de ahia Castradamfo baby jet ono so koye DNA ni bi na sofo wo no yire te na no kredie wo abaka so koye DNA enti ohun se ye de nyama bi ahyehye no na koye bi on de 3 ye na 2023 ye twem ya na DNA results ne baye na ne die ne mama yensa ne nyina eye ne dia enti baby jet asamuejan wutri nko wa fa number 3 no nko mo ya dane na ma no ekebe hu okromo obi a wahye so hu ne nyina ne jesi number 3 eno bo dia so bo 3 gu ho tinka o ya dane 3 ani kesesa nya sesa enti ono dia wutri nkwa das ye butine di amano enti ono so koye e kura amano abede amano yo enti ano so no ni ekwa number 3 case ni odate lamte on the nasam na real ho asam na real ho che say ye besia no already chen already shay minti min kan ye miansamwa na ye nua ba men onu ni case no kra de kokoto na oba ne sai pay compensation na meti wona makoma ye me ye na see na de odi aye be me nyina utimi sai kokot ka say wo pay compensation areho enso enkra na enye ne dia 21 years wa hye nkra enim say papa your that lamte oba TV so ane say ho samra ne me papa ni o say na atwafo etofo me na nyame aye na dom na okoware foforo ni we ne jai koware foforo okoy no asen akowo na nkra no sofo nyankopon de am se opese o yi adanse na onfa won chen yo dito eh ne ma na wawo mo na say no maka se yi hyede yi nanim say ene ye de fam nkra na nim to e de no DNA aha o mo na da ho no DNA nyame aye na dom e ma okoye no we die afa nti Debbie kra esel oseme nana oseme wofa oseme sewa enkoyi adwuma no me na mboy asema woken ene yesi baby ebi si yesa girl na wo sa akra na nya be ma ne dia
enti omudru ho no na danfo ma ya no ya no si akrai die na ne maame te ho ne maame ni te sa na danfo ni bie na no oso papa na chese enkomo no adamfo na enye ndi anko beebi a na opese odi kọ no because some adamfo de anya be bia onu ne sign de den ya me hu no so no ba yo hwe na adamfo no hwe na adamfo ne ba na oda ho na oyo ya se ke ade susu so ne enete ho tina adamfo ni bie na no akrai die o ma me na otin oso papa wa na kasa obeso ja hwe nko em oso papa enti ne ntafo na anya me ye na adom okoye na okowo wo no omo na da screen so fe we na chese ye na ba de nya me be ye everything show say ye na ma de nya me be ye Emma de yentimi nya ne say ye be bo ba ne be afuna papa wo be share from zero from scratch financial adwundwi mu financial stress na ekom ne be di nkomo yenko number 4 Ronaldo ono so oye Brazilian footballer Ronaldo ono so 2010 eno onso so obi ya dia akra bi ahye no Ronaldo mu ye mienu ai production si we ye Brazilian footballer dia Ghana for a sports fun me say me chu me do o say ene na wo boa me ai enti ono so 2010 no se ye dia dia bi ahye me kon enti o sa me koye DNA na me hwe say akra ya yesi we nya 5 years ya ye dia ahye me kon say ye me bai ye me ba enti ono so koye DNA no enti e wo ho akra na o Singapore no koye enti no ono so se na wo de resha no so wo de sha no nyankopon kuto Brazil e de ko wo singa want to na di we so muchinchini na me ka no onye ra kwa de a sofo enye ra ho no go se de ntimi nkantumu a se wo front no ntimi ntumu a enye ra ho na nkote ze wo de be show yanko case number 5 Anthony Anan ono so ye krom yi ya krom yi former Black Star midfielder on to 2018 ono so esi mi jaya ware na ne yire gifty Anthony Anan ani okay Pablo Aima who di former House of Clear on that one 3% yes ono so koye paternity test ni bi e wo ne ma ho onya nukredie bi nko ne yie nti o so ono so ko no ko yihwe mesi e ma mu ni nokra na odi nokra wukunu ka se okwa paternity test bia enti ono so ne de no de wa ho no de wa biam na footballers ni de ye wo mu adi entia omo ntena fie because case ya ye boy ye se mienu bi pen na chese e sheda nye ana omo nyina akra bobo omo ntena fie omo nyina bobo ye twa bu ye Nigerian striker ni di ne so mami ntwa so nye ne Kayode ye se friend Ola Rewagu Kayode ono so ne yire enkra miensa eno so sa ende enche yo enrechi ya na nsa ne ye eno so se da me mano kra mi ngidi se ye me mantu so mekwa ye paternity test enti wei ene kakra ye mpo ye hwehwe ye no ye hudi abrawo na mame nka madamfo bi di ono ni mi di hu nkomo oye lawyer ni no ni mi di sa nkomo yi o se be ma na bra wa struggle pa ena oni oba na wo emma mienu miensa na be ma na niama nkoyie fa ma ne sa enti wara se bia e wo se oye bia na oye di hwefie na ne papa ye ni nenim tie ne nenum kasa nti no Kayode no o ne da so ne mama ema no e na guso no ema me si de yetimi nya ne se ye bebo oba ne be ma de aka bia ye betimi aye bi omo so de no enne ye ka paternity fraud so wawo oba besia wakwa akonyem na waranyim danyi nsani onye beyi dia o se da epiempio ewa ho ne nkoteze ya oba medeba show kon umpo you go carry am and the won komo na yedi ya de be fa ba bia bi ya be ba socially sani esitie ni akohwe die ne nukra sai na ya yesie no wate atia uni kwan ya faso ya die ni enne ye besua na yakomra akwa so we mu amai di ahya wo emra akwa so ekwan be na o betimi afa so obi di bi ye wa o di etie na fatu hufu na afen so yakọ hospital o ma dream e ba sa utanye ye kura betimi afa edro kura anu mawu e ho no so kwan ben na ye betimi de sa afoi
edi omafaso e ho nkomo ne nde ye boni aka che so akoma mu nsem ehu e ya benkwan bibia bi wom wusu kakra na wasere kakra ni ye twabo kakra na wusu twabo ye kakra na ye sua bi wom ene ye besia de ni de etu ye hofo na ma no won susu ndi shae ene de maka won susu won yonse yonse ni ye too much ye too much e ho nkomo ene nde ye ba bebo na ye sua de eno ene asema eda pono so minim se ye keka homa no na yakọ ni ene omamu ye DNA ni bi ye ni omadi nkomo na oma kire ye kwan a ye fa so a ye saa DNA no enu hwia na nkomo na eto aso no ye di aba beto aso na ansa na no ye we de nkodi hye we de wa bra na bedi we de wa bra na bedi Akoma fufu party ba so we mo bi bedi ma wo obi di ma kra ye untimi so fa nkodi ngo bi ye furu konkon koyi koma no we mo bi so njem bra DNA semina zo ati ase etu esa fufu we de bra na bedi fa wa potori wa no fa wa sanka no fa show bag fa bo otiri so ana do ba so so de be she wa chi o bebi a de be she bia de apotori wa beba no wo de fa bra obi se bia na okwa yi ontimi nkita potori wa mfa nkobe ma ontimi nkita potori wa mfa nhye ne ntumam apotori wa fo na ayo mo ba eyi ho kwa no so ho no ye fa yi ifensi kwa no so apotori wa bia ebi wo ho omo afi bi on beton apotori wa de bi wa hanum sei etu de don't worry o kwa yie na sa o si wutimi fa we entu eyi apotori wa ne nhya wo ntumamu a ayo wa fo no ma beton bi wa na o di wi a be bia de ayo wa de be ko ne de ye wa online 10th of August ye meminda na wa ba ni aba be di fufuo etu pesa oboa ye e wo kwan bia so e ma ye fufuo party e ba so a na wa fra ye e wo 0209 119090 0209119090 obetimi aboa ye nentwie aponchi odwan banchi bodie kontombre ntos moko bibia pesa odi boa ye bia no obetimi afre sa number yi wo pesa obe support ye so obe sponsor ye ni edi dwumadie e de brewa na wa frɛ sa number yi a me di tu dwa ya no mo medican abeso yasne eye midimafo herbal clinic Dr. Time da so ono abeso ye nasne dada Obibini Black Man Company Limited ono so abeso yasne dada na Dedel seasoning powder ono so abeso yasne ye wo St. Ben Jewelry omo wo afokwanta he ya Kumase ono so abeso yasne na Live Long Nutrition and Diet Clinic ono so abeso yasne a ye di dwumadie e de bro na Akoma fufu party 3rd edition no abaso 10th of August 2024 ewo askwa heya a ye de dwumadie no ebe bro enti enche ye bekọ ahoma no so na ye ni omo ye die ne ni bi akwa akodi enkomo Reverend Yenya Dr. wa ahoma no so no. Hello Dr. Dixon, good afternoon. Afternoon. Me pa cho ho ye. Namna ndoko na ke. Yesu adome nso me ho ye pan na de ye bo nkomo ye se ye nuama na ye de ye nuama na beto apaso ye be ho mo na ho na ye be ho mo ne say omu di shadodo na omu de meme oh obenie e bedru si enko ye di ene no say na enye be ma ne dia enti de di kan kra no pa cho se ye ka di ene a ye dien. Okay, me chat what you going na. Okay. So you can say DNA akọrọ se nyoma ihia ewo nipa mu ama ye ho se bia nipa ko bia obi ni e tuntun e bia mutini na ya kokọ ni kini ni se nti bia wo nipa mu na ihia ama ye ho se bia o tuntun ni se ana e bia o kasi ye no se se it's on the Monday a bit yes, it a cafe DNA. Okay. 18 patrol say obi eba anasa kwenya aba say ye DNA a me patrol fire fa process ni mo dan any day na mu hia asa na mo betimi aye. Okay, so you can say we aba na so to say DNA a ya na yo nsam bi say kakra bi a e ya na bisa. Number 1 say ipakona na to say all ana say bia asema ba ana wako court na court action say on bande he because na approach me different. Okay. If you want to say bia court na action
nti eno no san yo information bi ayaji bi the gym ta comedy media akwa na ye kan na so the gym bi ni ade papa bi then we take any form of identification ebia papa no the ID card and the picture also me and just an man akwa no so no so when can say ebia less than 18 years ebia so we need voter ID card it was ebia no national health insurance card no so any picture also me attach the picture if you're less than 18 years old and then you be say into me and cancel your medical procedure be so it's a crime so no and then I was a mommy ding okay nti so mommy ding I was so mommy so tia say you need to be a crown so say a crown so you're more than 18 years and then you be say or he or she is of legal age nti this lady side man nti a crown kasa bit number no papa no mama ba be nti you be in so your 2 years you say Ghana carry ya na me ma you say you can need that you so then a fast sample and you from the book out swap yeah fat and no so no we are but oko outside Ghana it is quite it be a more it be a no it's can be you need to me and in the nutshell actually okay me pacho take his saying how long and I say bibia maji bibia area na ye beya this saying na we can say results no e beba out okay currently no Ghana you need facility bia already okay obi o take DNA sample bia no the call abuche you need to call South Africa you need to call UK you need to call India you need to call US so depending on the bia lab now no we ever sign kita ho di no one and the check time e be but more times it be a 50 days 3 weeks a 1 month there regardless of the year or the time for the call be nanka are you ready okay na probability say you take sample no ya na results ne beba no Roni beka say enheda nye possible say results ni authentic ni pacho e wo hosa okay so some initial results in the same city that's how it is okay in fact there will be ayana nyoma ni bi if papa no man no she takes some things from your mother you take some things from your father so because of that it's wouldn't necessarily be 100%. That's what I say. So what happens is that a 99% because it's a probability you cannot get 100%. Okay. So a 99% likely. So with that level of percentage, we usually say that the man in question is not like as a papa na can want to me he or she is likely to be the father. He or she is not excluded as let's say a father to Lupano. It's an area a probability, so you cannot get 100%. The second thing is you cannot get 100%, no, but results may indicate to say Papa Spiogabra or Papa ne George Spiogabra. A bit to me indicates and I say a bit to me about say Papa ne mammy now cry back a crano belonging to Obia because Obia be anymore. It's possible. For instance, everyone there's no way you share any genetic information with that crano. Okay. So it is possible. Okay. But say a bank kasa 99.9%. Okay. 99.9% it is zero. Meaning a so there's nothing like in between 50% and now 60% more. It's either it's 99.9% and now say 0%. After that, there's nothing in between. Okay. Don't patch on me sign chun quite check a crabby. Okay, say sample no, you better far chronic sample. You better family so sample. Now you find papa no so sample. And results nearby. You may indicate to say 99.9% now okano. A possibility say akra no ne papa no. And I say 99.9% say or mammy so mammy Diana is not so much in doubt, but
9.9% say akra no opapa ni. Okay. Yeah. Okay. So the say the power maternity test, your tester, you determine say okay, it's also done just like in the paternity test now. Okay. But for your paternity test now, the attention is not so much on mommy, the attention is on papa no. Even though your genetic analysis now, even when I know so go, even I know presentation, you see that half of Akwana money now, and half of Akwana money now, you can see it in the father. Okay. Any mamia, you realize that they don't share any common genetic trait. But if you see your paternity now, papa no so more than mommy no. So even in the absence of mommy, you can still do the paternity test. Me patrol you. Doctor, na o ka say ye nya bi wo ha, ye de ye nkomo no e ba ewieye no. Me patrol ne boarding ana. Yeah, it's costly depending on the day on the call and on my cost. The kind of dollar rate also. So depending on the exchange rate, only determine. But it can range from 5,000, 6,000 if you are going to make us say it also if you get sample for your mean, you take sample for your mean. I did the supporting that DD as you the best fat or mean or mean you crowd your screen is to say yeah. But just that it didn't because for me used to say you didn't make an area and you go fat the man I am not doing this but over itself this is the option you can do this. Because if you are the crown is shut, you have to go by the chance to take something but all those processes, both methods, all of them they are reliable. Yo, make us a last question and central for the last question and mother. These are the last two questions. Dear, say me mama no, minim so much so that papa ne enye me baneba. No possibility about who say or see a quiet paternity test and as a papa no suspect say a cray dear nyama be or dead no and yame ba met me aye without my mino yeah for my mini sample I mefa crown who be secretly met me dia quiet. Okay. When you do that is against the law. Number one, say according to that age that laba or between at the blind side of mom, you have a question to answer. Okay. Because the papa no edia mama no who say maka ko ya dey when the baso and one can train while according less than 18. If the mother sees it, the mother can see the lab. Why are you doing this procedure on my watch without letting me know? Okay. That's what I say. But say according over 18 years at a moment, you who say or he or she is of legal age or the adult, it is not to keep decision down there. It's not the no. And the way the quarter last one. Maybe I chop age limits were ho. See, I bet me I can say between this age and between this age, and I bet me a DNA test, and I say I could craposo poso abrewa poso crano. If there is a doubt, you bet me a DNA. Regardless of the age. Okay. Oko outside Ghana, Krana, you will actually develop your mammy. It is fat in Shina, can develop you. It is the fact of the DNA paternity testing. If you enter one name, Aquano age, and whoever is going to do the test, enter one name age. Okay. So far, I say, developer, cells, developer, and Pacolin, you did know it. DNA paternity testing in the man. It is can call me oh, I see. Yo, Dr. Dixon, where dear, my last question is champa. Me da so far, Dr. Dixon say, when you DM come on, topic be banner or say here now, some my name, dear said the end of the Maya, you be from now at Daruma, what my inside education, ye da so far. Yes, ye that's in Yamisha was. Ain't you know. DNA no and the doctor ne dey afam e kwaya ye fa so aye DNA ene hu ko minini nyina na ye beba dem ha na nsa na no ye kwa kofa ye first commercial
na ye de atwam pacho enyi we fidie na mfia de na yesua de enye ntokako but me hu no se efan bi wo hon so a emani bi wo ma no ya papa so for ye si ona ye nko bi nya be ma agbozo herbal na ye ni omo enkonkodi enkomo me nia me ma wakwa ba meje so Ghana tititim yes ya de bibiri papa ba ya resa dimuntintima ya de na senchiri nkamfo ne ho na mometo mire bia ya nka na wa kan ade because unim de otumi ye na nyankopon adum za Agbozo Herbal Clinic no na me so yare ahodo ayesa no om se ye de ne dimuntintima pa ye mema ho adwuma no eno ye ne ye pa o mema ho adwuma no e bi te se mema ya de tititim na Agbozo Herbal Clinic entire ne pa om se e bit is sexual problems no okay particular na na pese osi pima yes sexual easy Friday sexual weakness premature ejaculation na se for no Agbozo na ya target ya ye ne ye papa free se be producer emema no ye emema wo problems but ye ntankasa oti ase enye obi enka yasemo enchire no enti Agbozo Herbal Clinic aba ma mema no bibiri anase munyina se wo how bi anase any kinds of sexual problems bia na sabi oferi wontumi nkoka obama be kan kire Dr. Agbozo na ya sorry e dey amount say sexual problems no wontumi nkoka kire osofo wontumi fresh of gan say sabi sofo me nya ade wo mpem enti bomba ya ma me dabi eno ne hia doctors for no so ese adwuma no enti ne se wontumi empamo agudi humodia and the only place our baba no Agbozo Herbal Clinic. We are expert in all kinds of sexual problems, premature ejaculations and how obi one mo asabi oni oba konsi ni mu ontumi hu this sabi mpredu asa ne ho enche says a bibredu asa woni oba na egu so sabi foreplay na otumi je no asa ne eno ano no na de ya wum ne sanka wakoba ko oba na twen sanka bekomi no ma nyakopon bo mo special in some way say e be reach in orgasm no it take some minutes and so no nyani orgasm it is we nye be ma enough and so strong enough ewo mpemu a de ya wan hwe ya okọ na wa mpeni biom na ade ma no so pay agene se adwuma no beye na wantumi I say wo ye wonye yes it will be to me frost dog me yire me kọ ne ho kra wo so wo mpeni no be say minute ahin no say acha e bia 1 minute bi na me say 1 minute die 1 minute man I say na just say oba no mpeni sa Agbozo Herbal Clinic Sibra hormonal imbalance, poor production of testosterone in the system, a cause of saniaman. Until ba your machine say they be share. What are the possible causes of a problem? No, say bia sebi produce say bia if we did demo and I say testosterone na wo system no mo and I produce enough hormones and I gain and a effect and I say DNA ma e cause sade no. You who problems na na yama ho adru na treat kama na e feel so. We won say share screen so TV no so a. We say numbers na ego. Agbozo Herbal Clinic dey your branches 3 Ghana hanum the di kan no e Kumasi hanum Kumasi o de chem so main 5 wood insurance junction pay na edi edwuma enti se oye be ma na ohwe me na onya de wo mpemu a enye se sebi produce a ope ene se onya de na mum so ohwe na oyare sa ya de na me ka ne bia obe fein e wo number we so Kumasi number na 0553 41 77 52 Kumasi number na 0553 41 77 52 ena o nkran a na o hwe me baabi biara ye wo nkran kwashiman ye ben kwashiman ahemfie no ana se kwashiman KFC na Accra ena ye 0241 75 02 ena oba tema your community 25 Savannah Junction enti ebia na obi wa fie nya da onya shama tema ho mu nyina no mo baba community 25 Savannah Junction Agbozo ye ho e ho numbers ni 0557 40 26 96 enya no nkwa na yesa erectile dysfunction from the age of 40 years and above ene ani die no eta ha ye papa enti enche ne ayemre na mre no so no se eba emema ye 13 wo ye be ma no ntem eche be bia yes ebe ding se oba be yemre wo mpem omo yemre but enche dan en show be briti se ye mema ye die no if say ye die ne die e ana entini eni moja ena edime frusa na enti se bi bredu ya mo na eduma ye pe be si ni trase sisi ara enti die hia ne se odu wani be kire bia ba kom
ole agbozo heba clinic e bia kese a wo ba me pa cho 3 days to 1 week no na wo bu adwuma bebre ebu mu akra omo yire no ba beda ya se na mi kunu de wi ano ye but oba wo nje no ma hu say ne no me ba difference e wo enti erectile dysfunction when the in 40 years and above na sebi we to be sustaining erection for longer obu on my erection but shedanche na sankofo obo se enye gozogozo me mu ye ni mu ase enye gozogozo emu shedanye din na say gozo emu nye din what you say intimo e basa no asabi oni oba no ko bibi kura na otumi sa ade na sorry enti penetration is very difficult e basa e hadwin agbozo yeye oba kuma se ha no na say wo sa 3 days to 1 week no na what because so ba ye be test no ya problem no enkra ha anase kuma se sorry 0553 41 77 ye wo dichem so kuma se wo dichem so Old Insurance Junction, Old Insurance Junction penny wo. Ye share you must 7 o'clock MD be and upon 5 p.m. Problems here me can how na mum fancy because I want ton ya there unya no adru. And no timi say bra ya hwe. E na die nti agbozo ya back ka say bra ya hwe no say ya de no ebisese. Enti so ba ya hwe machine be kire say ya de e ana b na de wo de ne ye den. E ba ne ye treatment kra. Ye de be ma any nti say bra ya hwe. When ya infections be now when infections ya de cause low libido pa o. Na ya na eno no we no enkoma me fa say boys and girls no. Obi one ma o ye young but oni atenka. What you say? Ebi when ya infections we want treating ye. Enti infections not me affect hormones na e ma wonya atenka woni baby no. What you say? It when infections no obi be ka infections be ye wo gonorrhea, ye wo syphilis, ye wo chlamydia, ni nyina ye wo ahodo bebre, ye wo UTI, STI, edoso. Into by a share and I say, oh, any kind of infections. And I say, my main example, because I didn't remember who's any infection. A, B, and I say, oh, on my now, be mama cow pet. Na asatiko. And I say, be almost a Johnson is sufficient. I say, yellowish be not if fish be obey my nasa was obano, na eba. A man told me be at the pampa cacra. Eba, or to Johnson pampa. And I say, be my crobus or Johnson, it's pampa to be them. Meaning I infections. What you say? And I gonorrhea na that wedding time a we say ya na obe man mu ya ojonso na otipes and no benya signs and symptoms no by UTI na times and shend amount signs and symptoms be bring into by ye testing who the infections crow na ye treatment na won why den ho ato so only infections na say be only oba eye bibia e dey ye papa because of hormones na very active ni na ya jima it agbozo ba ye beboa o won kan e na wo hwe me o team already no so o akra wo hwe me 0241 75 02 82 Accra number no. Now Kumasi is 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Tema 0557 40 26 96 yen to be anka yade na no nche say yensa e bia na awo ho nsem nyina na agbozo heba clinic ye hwe obabu wan ma be ma ni hia na nsu na sasan ni nyina yade e ha adwen na de bia ya meka se obi beka se de praye apramiyem na sabi impredia se ye funu ye mieso ne de praye apram entisa awo na ntumi ama yade eka ho ena ma me nka ne sei na emema ne ntie me yi e be ma bi won ma awo ne ma no aka de yire nkwa ti ko so won ko no na enwo na me bese wo ti ase scientifically kra no oba enwo Bema ena ewo. Okay. It is I want to me ma 60 to 70% they are na bema no so. Ose bema no so. It's bema no so oba na eba o say so ka na onye dey. Because una we produce. So the producer no and the receiver no there's a huge difference. Obi a woji ade no wa wo ma. What you say? Wa wo dey ba no. Wa wo dey ba no. Wo dey no hu hia papa. Oba na dey wo dey ba. O na woji. No dey wa so mama. Nti say wo dey na strong enough enye what you say enti I want to me ma mu nyina mu nto anamona mbra agbozo herbal clinic yewo e bit say general body weakness okay I was saying say intini na edi ni pedua no e ma moja di efrusane koba na obi a wota ye weak generally e bia na waposo intini ne niam nyina no saa niam ni nyina no etimi ma wo ye mre wo mpem
oba agbozo ye beboa e bia na high blood pressure na ade nyina e hawa de nyina causes sexual problems no high blood sugar e causes yes e causes sexual problems oba agbozo we ba clinic ye be treatment e de ama we ba cho fire members no na eni oyade ho enkomo na yade ho e ya papa yi na mom no e na e bia wo de akini wam say de etie ne so bu a wo de akini but the solution is not coming nti ofri say sabiu and da so nyina asa ma sabi impredu asa card ye wi asa kra ka kro na na yesa nti no sabi e 20 years so dia enya e chene so a nti yade ba wo na beto nti wo sa wo na amane ko na me nka say o ma bre na yade ne nyini pedua na mfa me pa cho yade etimiti ye nkwa so bebre na next time I be share no me man krofo who the benefit of sex na krofo who mfaso a e wo so yie papa na utumi sasa wo ye good sexual utumi nyiri che yie papa yes esati na je say esati yare papa ena ma mika obi adon se na mika this are some of the benefit it is oba no so so nya active in bed oba agbozo e ba kan nika ye betumi ahwe yie papa enti yes remo ayaresa we de ebo hu dawuri enwu nya ye yie papa ye pese awade no enso e man me man enti prostate yade na nyina so ye hwe Johnson entumi ma eba na bia kem ebi asabi ofri kumase e konkran obitumi Johnson ba empredu na ukojira anya se bia Johnson kra ba kwa akitiwe bi na so ne nyina ye prostate na problems e ba obi bisa se den na prostate ba scientifically prostate any specific cause bia e need de ba na mum se unya na glands na wo odruben ma na obema na no so e expand it was a treatment na san come back to the normal sana prostate the suban etie na ya na touching crofo from the age of 40 but now krano from 35 krano and be bia the probability say ubenya prostate 80 to 90%. Iwe bema o prostate and control Johnson be any other nti say unyanya krano di 30 years kran ka uba agbozo e be check e say okay a and also be boy test no hono eti bra na bra be o prostate na e ma na yade no sinyina yesa me bom ya ye bra na say me be sorry numbers no and a blue screen so no we shall Kumasi ne dikan 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Emma Enkran 0241 75 02 82 or Tema 0557 40 2696 Bibiara da ye de ye adwuma yo ya mama kwamba e de ba Akoma 87.9 e Akoma mu nsam dwumadie na wo hwe yen enso e wo Onia TV enne ye nkoma ye di no pagi si ya to di nsen nyensemu krono bo paternity fraud what DNA ati sa fe na odi ato ha wa hwe first interview ye ni Dr. Dixon or a lab technician what try ye mu eye DNA no kra kwan ye fa so ye no ne ho nsem nyina wa try ye ba enye hwe odi okoso a ne hwe na obehia bibi efri menche bia ye be kwa ahoma no so na ye ne lawyer akodi enkomo se obi e de akra hyew na wo hwe akra na afa bibi nti ebede di se akra no nya oba e ho no mra kwa so oba na wa ye osa no e kwan ben na obetime de oba no e de afa so eye Akoma mu nsam e na wo tie na wo hwe ye e Akoma 87.9 so wo pesa wo de wasam e ba ne edi ho enkomo e de mawa ye number obefre e ye 0530 507 849 0530 507 849 ye ba fa mo calls nso e ma ne titiru e de enti e na munyinsan de show bi e de yan ba ma na ya ne te no ne ho nni ho na wo pese ne ni begu asinti won se de bia ye se oba anwo sabio ana aware mu awo anim ane e de ahye oba no so hwa ne ho wo ho pa otime wo na ne kunu na e bia wo mo number na wakoyo de abehye koyo behye e de ni DNA bebrebe nti ye be kwa ahoma no so na ye ne lawyer akodi enkomo lawyer Kwame Ba e na ye ne no e twetwe enkomo lawyer good afternoon. Hello, good afternoon. E pa cho hu ye and they say koyo beshe e kwa so pa cases na bi ba manim. Yes, I mean, recently, the High Court had to make a determination on that.
very prevalent. Until but I hope so. Shows like this, it gives people information. Okay. What they have to do because it is very, very painful, especially some of the cases he started with, famously, Aunty Bea. After 20 years or so, now we're saying crime and narco crime and all that. That is very painful. Yo, lawyer, my bisa say we dey minim say we na say me bisa wa. I am man. Almost see a dear parents na ya yes I koyo behye no. Koyo behye no. Maybe that's Aunty Bea and they get to describe the issue. Okay. One can specifically be here. Papa no. And I call you the best papa. Okay. Because subsequently, who's a papa no bit more. Because I will be out train class. And see all the time no. She was insisting concept and crying a papa number. Many very well said and crying a papa number. And see, you know what motivates people. I think so you made a good point. Sometimes you agree so the man may be impotent. Okay. And see with the French and then sometimes you start thinking but I need them we shouldn't cross into the air. You any other your brow field when they na me hwe say bia man na confess ya. And then tini sister would dey o mo beto apaso yi. And then you be who o mo panta fancy you red fish ni riru you be who one papa. You lawyer enti say ba say ya. Na say yakoye test na wie. Be ma na hu say akra ma hwe no. Maybe 1 year 2 years or dey nyini to say ye nia be ma data dey ya yeke. Legal options I wo e de ma me Bearman and a Bearman any day. 87.9. Yes, a big depending on what the relationship is. If you don't know my chair, that's a man. I'm going to say, and I together. It doesn't even have to be, no, you've been dating, you are dating there 5 years. Now, only Akoma Kwako. No, he's saying, I'm crying over. And then, because fraud deceives everything, I can. Fraud deceives everything. You know, it's not a free. And dating, relationship, now, usually, for any big classes, there 5 years, not your set on the door. Now, you free now. You can be to the court say you have reached the promise to marry. Okay. So the court will definitely award damages against you and so on and so forth. But for you to not show say, you can call now, or how can you through DNA evidence na then you can go scot free. Okay. Because it is a solid defense for an action for breach of promise to marry. But so now I say again that's what to be. Now the marriage has been there for a while. Now how can you say I can't know back? And then the evidence of adultery. Evidence of adultery. So adultery I can't say. So I will not so I can call having sexual relations. You see, so if that is the case, so when I went on and I said, straight away, if solutional engineer, every time you go to court, you petition the court for the devolution of the marriage, and there was solid ground to tell the court, I need to know because I found a child with that Akoma, and I can't stand. That's why depending on the relationship that is between the two of you. Okay. Enti say aware ye de yemfa mpna twene de na ento ho no. Say aware legally ya ware say ye fie dia ye nim say ye fie de ana say ye court consensan ana sorry de kra. Na fe yawo me de minim say me nim kunu yawo be ma ni ne na fe bi nti no e o say ye DNA ye kwaye ne hu say akra no enye be ma no adia. Papa na ma hwe nkra na to a certain level no. Do I have right over nkra no? Because make me akase ma show more to a certain stage with that emotional bond no. Me ne nkra na from nkra brema to this level financially me ho akodim.
legally metimi esiki right over or ownership of Enkrano if say brofuni you're correct there. What I think is a good question, but unfortunately it will be very difficult. Oh. There's a way again, or that's about the cassette and crown or Piomason or like after Mashoma and see. So I'm not a relationship here, he is ready. But because the person who can have custody over the child and the parents or the legal guardian or depending on the circumstances. If it is established by DNA evidence, which to one extent is one of the most indefeasible pieces of evidence you can use to establish parentage now. If it is found, say, according to that, then you have no right over the child. You have no right over the child. If inquiry not be want to stay associated with you, that's fine. But you cannot claim any entitlement over the child, whoever, or no matter how long you have been in the child's life. Which is why it's a very, very painful situation. A painful situation. Me cry me wrong who say ya. Na lawyer me pacho. Se bema oba de sadie di bema. Bema no metimi esiki for compensation because ma de ye ni bema ni compensate me, uncompensate me. Na bema so metimi aka say me so me de be court. Enkra na nya me ba ma hwa nkra na abedu level bia. Me so metimi de oba na court say me kwa akwaje compensation na. Yes, and very much so. It's going to be the thought of deceit. The thought of deceit. To say again, that's it. I can't study. It's a wife for 20 years or so. So I'm crying so a pregnant woman is doing the offer of the pregnancy. That's how they put it. You see, if you knew what it was, not you deliberately and falsely misrepresented to the person and also your husband, so encourage your man, and then you're able to find out that you have frauded the man. You are liable for an action in the court of deceit. And in fact, recently there was a case at the High Court, and maybe a court catcher social worker for apartment and now performing got evidence of the Nigerian information and I said no after a year and I didn't call court. So as I said, court apply to the family tribunal, we will conduct DNA test on the child. About the court made her pay all the allowances of their money to the time of pregnancy, including transportation or hospital, the money, and the cost of the DNA test. The cost made her pay, and as well as cost for the legal cost and so on and so forth. So usually the men are very, very reluctant to proceed on that because the men will sometimes they are not very if you're able to establish for this person now I say no catch up to a career and we are continuing and then repeatedly told you you are entitled to some damages when you go to court. Yadasi papa lawyer Kwame Ba yadasi say afro na wa ma yesancheche wi efia de bia se kwan ba ho na asem na fa long kwa dia ye pa twa ye beba opunu ya na we bie ye why yo nyamisha papa eye lawyer Kwame Ba na ye ni no edi enkomo yaka DNA no process no we ni aba emra kwan so oba ukoyo be hye be ma
na ekodadi say enkra ne nye be ma ne dia emra kwan so be ma ne kwan be no betimi ede wafa so unfortunately be ma no hwa akra ne said de na ne fufu dwene na ekodru say de ne che say nya oba you don't have rights over akra ne biom na je say papa mu aba ho de are ho pa eya papa na emom se be ma na nya ferie e na nya ya obi a wo fam na say o de fa mra kwan so kwa de court ni bebu o say thought of deceit lawyer for brofo thought of deceit what that da be ma no nti eno nko ayetimi compensation e de ma be ma no nti ho emra kwan mu de no sa na esitie na enche bia ye hwese e benya doctor e wo confanochi psychiatric unit a ne ya hwe edu sa bre na psychologically emotionally mentally be ma na wa fa sa de enimu no ono so atete ben e na okome na nkra ni mpo na omunim se ye papa nie na afa bedru ba bi ni aka se wei enyo papa no omo so how be na omukom na yenya doctor e wa ahoma no so membra Peggy ho Peggy adai na moyesa adai na ma yesa me fa me ho ka na ma so be yebesia adai na sisterhood no yesa ye yokohye ye wode hye edi entia Aunty Bea. Yes, sister. Machia o. Meje also. Na machia yetiefo. Okay. Empempi no ho. Yen sha se nipa ne ye ne sa ye bone na waye. Yes. Eti enyankopon ba yen hwede enti na ya na ema bebre eye sa. Me first point ye say eye ni bre. Okay. Ni bre. Ohun se be ma ne wuska. Obetimi ahwe ne ma no. Enti ope better future amanema enti the best way ni se e wo so ope obi owani monyam no de hye no oh ena ebiem osuro so be lusu ne dofo be ya se be man e bia wodo no but onim se nyense ne nye be man dia se wo de komo obi foforo anase one ne dofo ni mu betete say because e bi wo no mo de nyin say atenase no okay me na onyem dia ne ya atenase okay afina matewa ena ebiem suso eye naiveness okay ebi mu wo omo nnim mpo they don't even know their cycle obabi nnim se enne mi wo free okay adechia mi ovulate adechia mebu mensa obi wo onim onamusa nto obi ho ana ne menses aba obi okwa onim bra ne menses de ba o onim se e increase o onim se tikọ na chi o onim se e bia ejina baby ejina o on se season bia ne the way your menstrual cycle is yes. Okay. And I even change of environment to create me the back. Or baby will on my own. Into on the one say, me call party so me buy and better contraceptive no me. Me call papa so for no me buy and better contraceptive no me. But on him say bra no on contraceptive now on this party sushiano. No on the free period impo. And on him say bra no on papa so fushiano. No on the menstrual cycle no high day. Betom no pa kono nnu ewe ase nyina se wo se for me a ebe for akra na yede ne ba ha no yes o ye dey obetim even danger period no kwaye wo dey bi wo hono a ye fe ne high fertility window and no pa no contraceptive 10 times ebetom a ebetom oba bi wo hono a onim sa na pressure ye de mamma so mo ware enu bi ka ho omo ware nko ampo no mo nwo enti ene woni na mua na se ba ene the best way ni se mame fanhye okay na me kama no ntu okay se be ye chembe nka se me ye bonini se be ye chembe ka se wutifie na won ware na ma ware na se ba ma ebi kwa oni ni kunu wo problem ebi su kwa ni kunu ntifie oba no okọ period na oba za ka bo inflate ye sure ma ebubo mu diri nyina omo tu kwan ye che se omo build omo se nya die bia na de nyinsen ba o okay bra woni ni hia no de pam woni se we de Peggy metimi anye be bia sa bra na me ye free me woni free hwe emfa okay enti enne se be ye be ka se e bia ni kunu na ba ba nyem no wo kontinu enne ne ni kunu ko twa ne ho a enya wo ba wo be di ye enti se me ka che se menyem a untumi ka se nya wo de ya okay yo yam call reverend here pi life wo reverend ye mai ya hadrio me se de yenti me ya ne se bobo nipa bi be hye wa konfo wa bra wo bre nyam
nyanson ye na rebere na enye se mema no so sabio ni kwaku do nsuro yi enye adwuma enna yenso pressure say societal pressure awari aba ne de yenko bisa be ma ne say na da be na wo be wo oba no enna pressure ni nyina wo no so ye hwese ofuni ye kese kakra ye hwese ofuni ye kese iti ohwa minimi kunu ehia te say high fertility window ye hia nyinsema eni ebia na ni kunu na de ne enwo epeja eye adwuma so entime enwo na wakoya abehye eno so ni ho say enye adwuma na wanyinsen na de ahye me de me amegitum say ade na enye adwuma na wanyinsen na de ahye na eye adwuma ana wo konyinsen e de abehye me de a ehọ no de Akoma FM 87.9 Kumasi eni amani bi wo ha 1 eye any bread 2 eye bia oba na nkasa no bia na be ma no odi ade no e ko hye no me bia ope no ana so ope no for asetena so atase wi ase ye wo ya fa no saado e wo ya fa no saado okay oba no be ma woni ne tia no se be ma no polisi okay na djuma se mu ko yi sika se mu ko yi e bia be ma ni time ne da e ma ne jeke enti Akoma FM 87.9 Kumasi ya fa no saado on se sa se mi aye kan e bia beto manim pe okay e brebi me yonko bi e ba me nchen so no ni se yesi a ehunu ni e ma atwam yesi na ne de e be ba na oba me ni no sisi a oba bi e ya de ase bi a hyeme pa ehunu se ade ne me oba no se one me enene okay na me sumi ehunu se enene okay na me se oba na picture on fa e me chere na odo oba na picture ba e de me hwe oba na picture me bo ho mpa ya na me hunu se Akoma FM 87.9 Kumasi okay okay se apala no a ye de ne hye won enya oba apala no enya oba but me hunu se obi foforo e ba ene ye de no e hye won ana okoka kire oba na se ohunu se apala no enya ne ba no oba na se ene umbe kwa DNA test okay so koye na se eba no ne dia no ba besi no ko wow ana o sa be ka kire me na me se matsa me hunu ade a me hweto aso 3 times eti me se ahwebi se esi so a se me hunu se de me oba Akoma FM 87.9 Kumasi me ka kire wo se sa repeat bi ana me bo ho pai me bo ho pai me hu se apala no enya ne ba okay na you bi ba ana ode ne ye de e be hye no na me ka kire se ongo kan kire ne se enya ne ba o bia so oba ne nyem a obehwe oba no a kopem se obewo na se owu wie no mko yi DNA test na apala nya ne ba obi ne se efi akra na oba na ti ase afi de oba na wo yanko yi DNA test ya twintwan oba yi se menko no se enya wo na na wo ma me pressure na wo ka ma de no se se Akoma FM 87.9 Kumasi yeah ko na no oba na ko na ye text oba na no mo eye DNA test no e ba ye no na che se enye be ma no edia that is any bresam any bre che se because of say one no say be ma no e wusi okay be ma no e wudi okay be ma no e bitima hwe no nti odi obi ba e bre no so na san kola we wu no mo tia onko fa chance no akofa kuraba because I didn't shut down koyi enya oba Akoma FM 87.9 opposite direction na mete wo me da ho kra na nko ho osi mi firi ho kra na so chesa so den honhom a eti wo mu enya sanketo ati okay e ma no omunya very careful okay so ma ya wada so ye ni abere papa because ade omo ye no enkoyi okay omo ye sure enso ye spray aye kese ye ni abere and topic no serious okay also di pa bia di tu no say o was ati bia ni bi mu
necessary now tia omodi an san wadwene okay because ni Akoma FM 87.9 Kumasi any obonsa biase bi pia ni wa eso akata MP it wadie bi a wo ye edisie no said ye tie bia ebe Freddy yo enche bia ye be kwa ahoma no so we hu se doctor ahase e frefre me Dr. Pearl edunya akwa enche bia ye be frɛ no na ye no edi nkomo ono eye psychiatrist e wo Confanochi Teaching Hospital eye mental health unit honum e na ye no ebedi nkomo ni ebisa no ono nso psychologically saying na bibisa ne ba efa be ma no adwimu ene enkra no kra no omo nso adwimu san e na esi eha omo efa ene ye nkoma ye gine ye kasa e de fa paternity fraud ho sa oba enyinsan na odi akɔhye obi na onim se sa anyinsan we enye be ma ne dia nanso ohwe be ma ne sike bi owo ohwe din bi a owo ohwe na ho ofa bi yetimi kura ka se be ma tenten kese tuntum krokro wa se de ye pebi wo ye busuami ti sa wo pe we wura wo no nko ade odi nyinsan no odi be hyew ho nkomo na nne ye di ye ne omo ye di ye ne bi edi nkomo ye ne lawyer edi enkomo enche bia ye be ko hospital na ye ne doctor ono nso omo hwehwe adwen mu enso edi nkomo na ye hu sania esi etie na ye be ko Dr. Mensa on de bisi bi ni mo hwe oba no man kai hwe kra sasa eduro no ene de minim papa je ye yo shamu Oba na date na ye show me man Dr. Mensa arrest be 1 second bi pe na ma ba no ho then ye show me Aunty Bea say DNA na all eyes to for him ma because obi doubt here answer na what the DNA but DNA no people be brave ko mo fa so a e ba mo se go ha o hwe looks Akoma FM 87.9 Kumasi girl be share no only girl the way na girl no say and the man say X girl no X oh ayaka na man say girl no X na guy no hwa kora na o say nye ne ba no but DNA ebe mu no say nye ne ba no yo ye be ba su bio ye nko Dr. Mensa share ye na ye ni nkomo last week obi so se ye kasa mu beyifo no ntia se kra o be say o sai chem pa cho ho ye de ye de nyame ase Yesu adom ye ho ye pa ye fia de na ye di koyo be hye e ho nkomo nene ye di eno ni asem yo ye bro ensempi ye rade be hye pa cho ye mo nkomo ye nchiatifo etiefo joso komadwumade yi keso meni nkan de mekai na ai anse obia wo ya de ne nhunmu no wonnim mo okay wonim dodo a okay ma nhunmu a wo no ekwa achi me ma mfato bi emre bi atwam na me ame papa Reverend see Pi life okay me akra me ofie to da bia na mtim busa busa papa yi ade wo ye be fu ana because me hu ne say oh ohu ade kwa achi okay nim sa watiase pa ohu ade e wa chi na obi a wo ti sa bia no onim die no bro ni panti ase so okay me pa cha afi matase ebru ni panti ase so ye wade bi o wonim yema ebru ni panti enti ni pa nyina ahia na omo dwene ho a bonsa na adwene na yentanta de we de mi nua ba di ase na no ate dodo okay ase de I know because I say o ba o hwe be na o se be yie kakra sho wonim ade ne ye bro so okay ene ya te ase ni tina me ma me ho mfato fan se o de nyum brem sisi ya the way I'm see ato nyum o se me ntwere nyum ma de me ye no me no resu a enti ma ye nyum be ye because my addicted okay wura me dodo ya te ase yo yonko ye yo e bien sanchia atifo emra tumadi eso me nua ba de bia nipa ho de ehia pa ne se hwehwe wachiwade ewu abusuam hwehwe wachiwade ewu abusuam hwehwe wagina ye ewu abusuam nipa bia me ka chew obia wo benya me se hwehwe wagina ye ewu abusuam okay na nipa bia nso wo sa ade ne bi obia abusuam e ho me ka sem bia chew woni se abusua bi ho a emu ma ho ofe pa ma no ho ofe
untimi hwe omo te se wotuwe nanso no sabusua no ema no kwa aware am masa befi abusua bi wo a emu mema ya nyamfo nko a nanso sika to mo nsem hye den a sabi sabusua de bia na aso ya sansafo na sika na ahye enso mo nimu onyam abusua bi wa ya ye omo se ba bi o medru bia no ye mpete omo ye mpam omo mfiri ho oni favor sabusua ne sa na tie unim emre bi atwam na ye nananom omo timi di abusua bi kogina abusua we sika wo mpa nanso awo ni fi ho abusua we awo ho pa nanso sika ni fi ho na yemusa wo se ebeye den na wo sa abusua we ukotomu a watimi ado ho afiri eno na ye problem kese yemusa ye ho sa abusua make kan ebeye den watimi ado ho afiri obedu ho afiri mu a gese onya obi owo nhunu na owo nimde na odi adura kan ansa na watimi ado ho afiri enye sa adane da abusua no ko omu nkotodwa ni mu omu bompa ye omu de wo fra omu bodin fra enti mo na omu bodin fra no sese oni abusua ni nyina na apam na abusua na ye no wo ko wura mu bi enti se abusua na edi hia wo nso be di hia abusua no emani mu a wo nso unya bi da titu sa wo side no kra de omu mmre ewo Kristo sumu a ene me be twafa wo side wo sa ohia beba wo sa awo kire beba wo sa gise unya mese obi a onimu hunu aida so benya nyame nipa bi aida se ubenya ahamma bi afra na odi adware na masa abusua kontonchi na wo akwa akotom no watimi ade ho afri abusua no eni ntina amma Dr. Mensa ya so ye ye di aduraba ye friend sasa adru eye sa na tie enye sasa dru eye sasa adru eniema hanto no edi wachi a epia ho ema wuhunu so no na dru no efi se wiase bibia no asem bia ye kan no e wo na chiwade bibia asase so enti yamwa ne emfa sasa adru no enkan na du ho free sa abusua no okay nyesa no ma bedu nyesa wuhunu so eni tina ma Dr. Mensa ya so yakofa sa adru no okay edi aba na menka asem bi ncho bibia wo na chiwade e wo na kade sasa adru no wo ya bema na wo dware a wo pese wo de ho free sa no ma na America no ma onu oba enya nhyiamudi e wo mpa so oni bema enya nhyiamudi e wo mpa so oyi oba sabi wabu nsa eni kwa se ukọ ho o ye na obu nsa wo mfimfi kra ese wo gyae uwi a wasa ato so na oban ni sa announce 7 days kwambia so eso nyame fa so no ojo na kwa mutimi da ho na eboa ma abusua kontonchi na wakwa akotom no mutimi do ho firi ho simple ya wie ati ase sasa no esa na tie e abusua kontonchi ni abetom enti so dware aduro na sa hamma no udware ne nanso no wi a na kwa mu adahwa ama ho na ma abusua kontonchi no se de twesem ka no ewiase abusua kontonchi enya abusua papa enti abusua kontonchi na wakwa akotom no na wadon no watwe ho afiri abusua ni ewom oyi abusua ni nanso no na sa ohaw ne amane na wa abusua no wo watwe ho afiri sa pepepe ne tie nanso ye keke nipa bi ntie se ye wo sasa aduro ho ohwe kunkum di machi tami awu ayedua no ho den ayahama no ho den odi aba se oyo oba na wo fa afuru a eni kwa so wo don saka nya sa yafuru na watore no ebetimi asai eye natural sa na nyame aye no enuaba maako enso a mebubo din no sa niema na ne yede afra ene yede niema afra enti ku beje na wo dware a na makwa mu adakwa ma eyitiawa enti so adwuma na asai a wadwuma no be koyie akwantuo na woni favor onkrata asem na yede no enoma ekwamu be dawa ma wanka se sika na eto nsem a na ahye no se enema etimi koyie ede ma wan se enche ye bedi bronyo itu be cheon sa no fon sa da bi da bra Dr. Mensa ye nchen na ye mfa duro no bi mrew okay na fa dware okay minu aba ye hwe omo a omo no mu yi nka eye yare bone pa emfa ho se de o tie oyo oba to mu se kama
nanso sori ana obi akra me pa cho me ye me hu yi aba me srew eye yare egu ni pani mu ase Dr. Mensa yaso e me se bra na yemfa duromaw na wotwe mienu pepepe da kokosi ne nansa so enya de wanu meyi nka no e wo yam wana dudidie kosua bebreba wo wie me sew ayat so mayen eno etimi kofa sa yare no ebrew brane emfa duromaw wona wonde hye wo manso num no bone me nua ba eno na me ko efie bi me kasa wie epe me kwa na me hu se abrante bi yawro no honam nyina wote bicycle so no honam nyina ho sabi mpenimfo manim no honam nyina naked bicycle to so amanfo nyina pai no mrane na wo kwan o se me ko hia Yesu me nua ba na Yesu de kwatre kwase ne edi hia na nka eni enti ye de kwatre kwase ne ko hia me so we chese niam wano no mu a akonumu no enam a wo yeso enye ono a okay emma bebre ehia wo okọ no wasan awo sem ayeden bema unsu ogu numu a entimi nkọ na wodie na wodie no kwan na ye dendenden Dr. Mensa so ye wo ba ye bemu waduro ebemu a wodie no kwan no ano aye mre na bema unsu ko egu mu a atimi penetrate akwa wodie no memma no bebre etimi ye adwuma obegba adwuma se de bema bobia nanso kaskala entimi nya adwuma memma no bebre enso de aye se nkruma Brigo fan club. Miss So, Dr. Mensa se men kancho se men chafa ko. Wo na ho ayemre, wo ye bema, wo adodo, omo ta car bebre mu no, omo drive dodo no. Heat ni nti no, wo ho a wo ye bema, etimi ma ho perform. Okay. Miss So wa, Dr. Mensa so ene fa duro nkan. Me ka se isi Dr. Mensa atrase e wo Madina Zongo Junction. Okay. Wo ye adwuma gidi. Enya asem ketwa. Yesu wo hwe me. Anya asanko adwuma efo ni nyina ba dem wo mu nyina omo ye adwuma e wo Madina Zongo Junction nti wo hwe onua TV a bo modern ni tutumrika de makeke ka ni nyina Dr. Mensa stroke wonim se 2016 Dr. Mensa age stroke herbal clinic of the year e wo Ghana stroke herbal clinic Dr. Mensa na je eto aso di kosi 2019 waje best clinic of the year Dr. Mensa Miss Sowa men chance bra ya so ye na ye mfa duro ka ya fa Dr. Mensa number no entudwa Dr. Mensa number no ye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 yes I was 0532 92 80 na me se Dr. Mensa wa chance o ye adwuma de nyame penaje no e kire no pako na wosikutwi e kire no pako no wo Madina Zongo Junction God bless no one kiss ye da se papa yen san ko ye nua be ma papa J ho na on to an nkomo no so abra Queen Sabi enso e ba baje na konwa papa na wo kan sena make say obi wa hwe looks e bi o ne bana o hwe ne bana appearance ne facial ne ne ama bebre o timi say akore de ase enye me ba enti e ba sa na enso timi deceive most of times no bebre doubt but later on be kwakwa DNA no no hu say akora ne eye ne ba obeko at times ye hwe hereditary whereby family people resemble themselves enti e fan say bia wa wo ba bi oba na nsa oba no ana so on say bema no but e bia una na ko mo si bia otu kwanko ko divu akobo bra bi okotop mu wuye no akra ne betimi akwa akose no okay ni bibia ne nante ne kala bibia timi akwa akose sa nipa no enti so wo sa aba na wadwe say oh enye me ba no me hwe de bi akwa ne timi ne kala me tuntum ba me ne so tuntum yakwa akwa wo kokko eni oba appearance ne nko yes eno nko so entimi nche say ebia enye oba but ebia no wo se wo fa bi wo se wo na bi o se wo nua bi me bra me de na chi ne second born me ne gina wa obaka se me na me wo no o se me papa so what you say eno so so enye no nko a ena emani bi wo ho no mo a omo ni mematia ana se o hia ba ma bi a o hu ni se future no ema ne ma no odwene ho mo
minim girl se be ma no enkoyi ana enkoyi a okay minim girl bi o share guy bi na o ka che guy ne say o boga bi wo ho a one boga ne etu anamo na boga ne wo fie wa abrochi esa so onyapade bebre o Ghana ha o obi a o businesses abibi woni nsempa nemo ompe boga no boga ne hwe no eye bibia ma no nemo ompe boga no na ope guy na o Ghana ha no pa boga ne okọ no aba okọ no aba ope guy na wo Ghana ha no pa nemo oni gari so kase guy ne say wo be pese me ne wo benyem na bi be ma obi what the case does it obisa be ma yes and be say aden o say no say ni me pay nkra ni future kan nkra ni betime tu kwan akwa broche enya school papa akọ ni nkra ni da chintinka ube pesa na madam for frame no ni me di hu komo na me say ka ne say you are capable of say obetime ahwe oba so what you say ka je say obetime ahwe oba nti ko ni wadamfo ne banyim na emomode papa no wa broche no so enti papa ni beba abebe tu tonga ba ko bienu bi na dia hye no seed na take ewie tono so ya office bia eye ne dia enti e man bi wo no mo a obi wo no mo a ohwe odo e bia one otise sei no odo ne x ni bebre eche wo ne wote no enti one ne x ne beye enti one ne mana wo no obese ne ma no ne x no honhom no ewo ne ma no ne x na ho fegu so ewo ne ma no na one wo de te ne hwemu de na hwemu de wo na wo hwe yanko queen home ra ye besia ba ho bi queen emma e die pantina emma ye yesa me de me ho kan wo san se me ye oba wo so ye oba e die ntina ye yesa ye nyim hye ese be yi kakraka be yi pa se ade bia ye bone dudu bia na ye be yi we ye bone dudu hu ai emodu okay se wutimi amamom ye buodu na de o hia be makroni ni da suro di na chi ko ni fi se samampo ti ye de na ko hen no anso obedi akira akọ sa boldness na wo memo no e na atoato aso aye de sa na emo okay e ma kukudu pa okay na de minim ne se oba bi wo ho a bema pa wo ne no ompe no Emma bebre ti se wusi so na ebi ayo oba edi agro na wo yonko etimi fa mema mienu bom atago a twon ho free ne ho omo na yesa na ma okay oba bia o two time bia no ontimi ni nokre wo na ware ye ware ne said ye ben obefa ne kunachi eno no de share ne ho ase di ama ehu no okay ebi a wo ye young girl be yo say oh we die mafa we chia ye ka Mr. Odi njo but build the character bi wo mu ada ye bebo watenase kura se wo ye mehema atenase ma me wo wiase no ontumi ntrase onye bi da fi so kwa ha na waba no sa obanyem e de abrenu and secondly obu ho a onim said na pegi kan obu ho a onim at times wonyemo unim sa wonyem yes minim se utimi nyinsen pa na ukosu menstruate mehubi up to 8 months 2 weeks utimi woy wow enti se we no eye papa jedia you won't know sene dia na ni beba ne ho so no ana wo hu kwa na bia o koba e form asafe no yesterday obisa se ne hwan na ne yam ahye no afe no o sha ase abetan ba akonani ni nyina ye oba wontena faako okay sa wote faako na bia wo fa bema na wodi no krema no sansem we yantuwo okay na ma Aunty Peggy queen enye se bema bia wo so ne te se bia woku on se de bia wo mu nsem no eni ne hwe ema no more than say hwe mema no say ya ware yete na awo maaya wo oba no una ya na pressure no ewo so ebia na wukunu isu na de eye adwuma so entime nyam sa na efre no okay kotikrawa okay na entime wo na wo so pese ni enye dwuma bia o pese ni gwase owo fufuo no na o pese ni gwase be kan wukunu ni nti no na wo kodi abehye na meka ni nyina ye oba ontena fa we de nka okata ne kunu ni gwase so wo hunu ye tie oba oni mema pe no sensem se etu na abusua betata na no osu even obi
ebetimi etunufo yese ne yede but se wo hia wo ba wo ye guy gayoyo se na ate ho ye de o fa chire o mu ye wi fa chire kwanye mbra wo beti wo sisi a okay I quite remember asu bitimi ka kire ne ba na se like the ba be ma ba kope ne yire ne yire na awo ma asu timi bue na no ka chense ene eso wani na ntie na mi krom papa sika ni bi wa ware madam fo awo ne ma ye nyire nim say papa na fese me kura mi sha na me ne ko out enwo na mi dwani ja no no owo sika yo enti o ware second one okowo bread oba ni nsia entu no ho fo yo ye de phone lines no eba betu just say ya na mo hwe ye na mo tie ye na die nti na ma koyo be hye ekoso wo krom ha ye sha ase ne kan ye say di a tester ana research bi ekoso 2022 ya wo ye ban Ghana mu he ya wuyi nkra 7 a wuyi nkra 10 a emu 7 papa na ye say onim se ne ba no enye ne ba ne wo mo enti ye number no 0243114497 0243114497 and 03224988035 na wo so be kire ye die nti na sa die say no koyo be hye o se koyo be da ekoso dodo nyinsan a ye de hye ekoso dodo die nti na ema no ekoso na wo se die ne no kra no wanyem ye na ma me ne nyem ye na compulsory by force at once na nkia mo aye papa na emenyi nti ase da ye funu mu kra ye se etimi ye na ne wa ye no wato ho ase se we de ye meba na wo hwe na kwa awie ye eno wo se ye hyehye mra bi wo Ghana ha na eye sa na nti betimi afre na oni yen abo enkomo na yakọ line no so 0243114497 na ye di enkomo na ansa na no ye bekọ ahoma no so na ye ne Dr. Pearl Edu edi enkomo. Doctor, good afternoon. Good afternoon. Me pa cho ho ye. Na me adom. Me da se pass yes me so o meeting bi ase ne atata o sa fa che ye. Yo, we dey. Dr. Pearl Edu nya akon oye psychiatrist e wo Comfanochi Teaching Hospital e na ye ni edi enkomo. Doctor, ye ka paternity fraud. Say ye DNA test ni wie. Na ye hu say akra yi enya papa ne ba. Papa na nkasa na wahwa akra na to age bi akra na nkasa so onim se ne papa nie na fe test abe prove se enya me ba no enya me papa no psychologically dan na sankofo na ye omo fam yo me da sema me tia ye tie fo nyina ni ndana nyina ne Kumasi fo nyina ni ta Akoma so de internationally tie tie mo tie fo nyina okay no kwe monita biara senia adwena ye adwuma fa no oba wiase mu a odi kan ne na efam ma ohunu no na tenkemu ansa na mpo okasa asase eno ye no say attachment eye memfa ne sa adisuade ana yonkofa ya ebeda wo na nsem na we ja wo ho no mo a ansa na wo be wiase kwa no na oka ma me ho kwantimeta ne ade a wo be hu ne esu be so mi nim no wo be se ne si yo funi ma empo ansa na wo be wiase no njifemu ye hu se wo be wiase kwa wo hu ne no a ye hwe agini dwumade na ebetumi a kire se na atemindie bi wo ho fa sa ni panenso na my uncle for da ye ne ye maame ntem ye fo no attachment e na de ye beda ye ne ye jam ntem no ye fo no endorsement in fact sa ayonko fam ye nu we so ya edom nyina ne se sa ayonko fam ba ko ye wo ne o pa ntem leda na ba ko so oni obe ma ntem leda na adwene ni nyina udu se bibia o be se ayonko fe da woni nia oni respect no o bobi ami nepe no o be se mu kina asate mu 2 years for no o be se mu kina no ye pe bi se Oedipus complex so o be ka ko de on se wo no se me yo be yi no o be ka ko o eja ho
ɛna woyɛ bɛrima nso ɔbɛka akɔ na hɔ nti sɛ wohyɛ nkɔlaa minimu a stage bi wɔ hɔ a ɔyɛ akɔlaa na ɔyɛ ɔba a ɔpɛ ne papa hɔ ɛna ɔyɛ akɔlaa na ɔyɛ bɛrima nso a ɔpɛ ne maame hɔ ne nyinaa boa adwene ne nyini no na ɛfa aseɛ fo wɔ sɛdeɛ yɛbɛyɛ na yɛbɛte aseɛ sɛ ayɔnkofa a yɛde fam yɛ maame ne yɛ papa ho no sonson yɛ dɛm na nnokuro mu nso yɛhunu sɛ deɛ wonya ma wo maame no ɛboa ma wonya tema woyɛ ɔdɔ woyɛ bɔkɔɔ so ɔho sɛ deɛ mmaa yɛteɛ no asenka fam no ɛboa wo nyini no ɛna deɛ ɛbɛda wo ne nea ɔyɛ bɛrima a ɔyɛ sɛ agya ama wo ne ntɛm no nso ɛno nso yɛfrɛ no engrossment ɛno ɛhyɛ ɔbani ha ɛmo ani yɛ den ɛma wotumi gyina nkentene fa ɛnyɛyɛ a mu ɛne ateteɛ mu na saa yɔnkofo mmienu wei ehia paa ma obiara sɛ wɔadwene no ebenyini ɛyɛ pɛyɛ enti sɛ biribi nti saa yɔnkofo wei a ɛno na ɛhyɛ aseɛ yɛ papa mma wayɛ nkɔfo a wodi ne nipa ɛbɛpam no sɛ biribi nti na sɛ antumi ɛnya papa mu a edi mu na ansese yi a ntɔba wo ho ba woni nipa nkita hodie ho ɛma ebetumi ama tintɔ abɛda woni sɛbi mo hokafoɔ nsɛm sɛ wobɛyɛ panyin a enti ya na ehia paa sɛ mfa wo ne bi ebesie ebi wɔ hɔ a na ne papa na efiri mu ne papa anwɛ no divorce na ɛbaayɛ ntete mu ɛna ɛbaayɛ sɛdeɛ esie biara no ɛsɛ nipa bi a wɔnyini biara no onyia ebi a ɔne ne bɛfam sɛ agya ayɔnkofa wɔ n'abrabɔ enti ɛkɔba ne sɛ ayɔnkofa no fam yɛ bata nyɛ nipa no ne biological na ɔne ne fam yɛ a ɛsɛ sɛ yɛnya abɔkyerɛ na yɛkusa adwene no ɛma no bɛgye saa mfomsoɔ no atum na ɔbɛhyɛ ne ho den na ɔsan sesa sɛdeɛ wɔne ne wiase afa no na ɔde agye information foforɔ na ɛba no ato nti yɛdi yɛne gu saa process wei so na sɛ yɛdi yɛne gu so a deɛ ɛnya no sɛ enyansunsanso bɔne wɔ yɛadeɛ no apɛ mu den so nti sɛ me maame me papa ahwɛ me anaa me maame dwane gyaa me hɔ ɛwɔka deɛ yɛka papa asɛm nti me papa dwane gyaa me maame hɔ anaa me maame de me kɔhyɛ bɛrima foforɔ na mehu papa wei sɛ ɔno na ɔyɛ m'agya ankasa no sɛ ɛsɛ yɛpɛ sɛ mebehu saa nimdeɛ no a ɛsɛ sɛ yɛfa bɔkɔɔ ne abɔkyerɛ so ɛne yɛde ma nipa no bɛgye tom nti bɔn sɛ nipa no ɔbɛfa processes bebree mu deɛ di kan no ɛbɛyɛ denial deɛ bi ne ngye ntom ɛnyɛ nokorɛ mentwa metrɔ ne nyinaa ka process no na sɛ ɔkɔ n'anim a wɔma n'adanseɛ sɛ ayampa ayɛkyeayɛ sei na baayɛ sei nti na wɔnhunu sei nti na ɛsɛ yɛda n'adi na ɔbɛgye adanseɛ no atum sɛ yɛ nokorɛ na ọba stage ní ẹ̀fẹ́ sẹ́ acceptance nínú wa na ẹ̀fẹ́ siesie n'akwan sẹ́ saa nkita hodie no obetumi asan ahyɛ ase nti nsosanso bebree wɔ yɛ so obi wɔ hɔ nom a ɔba sɛ ɛbɛtɔ n'adwendwen ɛbɛma ayɛmhyehye abɛtɔ no so ɛbɛma wɔbisa ne ho nsɛm bi sɛ nti ne kɔa no yɛ hwan sɛ na ɛnaada bi na metim so no ɛbɛtumi ama wɔanya personality problems anxiety problems ɛbɛtumi ato ayɛhoro mu a ɛyɛ depression ebinom kɔa deɛ ɛtumi to ɔmo to ɛnneɛden bi mu a kyɛ sɛ sɛbesɛbe yɛbɛka so wabɛyɛ psychotic na afei ɛyɛ a ne yɛ sɛ abɔ afa ne tim wobɔ sɛ afei na ato ne kasa na ne kasa yɛ tentente nyame anso ne mu a ɛwɔ a na ɔte kasa bi a na nipa no koraa deɛ wɔsɛ mu no nti adwene no mu ayɛ ha dada nti sɛ wei bɛtɔ so a woahwɛ yɛ na ɛsɛ akɔyi adwene mu haw kɛseɛ ɛde abrɛ nipa nti ɛyɛ information a ɛsɛ sɛ yɛde ma obi a yɛtumi siesie nipa no sɛ ɛbɛyɛ na montumi nkɔtɔ adwene mu nsaneɛ okay
Dr. Pearl line no a drop it but nkomo na ni nyina na oni ye di no the mental health effects ewunya eba enkra no ene papa ni nyina so enti eba saa yesre mu mamo nka no wo court nko a wo wi amofo mo nko psychiatric hospital bi ebe mu na doctor for so en cancel wo mu ye de number no e sign atudwa bio na ya hyase alpha call 02243 114497 0243114497 and 032249803 na enen koma ye di eye paternity fraud se emma ye nyim e de hye mema ye wo e de hye mema di enti enema emma no we nya mema no fault o e di enti na ye mma no ye yes ade na ye ni bre e ye be yes e de queen sabi kan ye no ana se e ye de good afternoon me pa cho udin ni baby akasa fi me de kojú sumi ka se fi ataman kese yo kojú pa cho ye tie o maame uni dia mi ni se ye maame no mo ni anu ma no be buru ni bre ni di kan okay na ebi ho nso a ekoba bi ti se bi a ene ne be fen ho misunderstanding bi esi ebi o ma take sense to say bi a ne ya ka say akaba 3-4 days and sana ni menses number but during the time no na no ma die ni menses na no akosia be na fufu bi a ta de na no na ko date we were 6 level take no I take infect dada if you no be face on you kosia no na akwa to so face on you na nyem so na e ba akona ene wo ma di bi onzo a ye ni bi ni pefe that we ni ni passport fi na da ba bi binti ni ntano ma jano na me ko but we ni hu se bi do na ye emma na ni bre e wo ma fam no yo if you na e ba na sa na e ti ni mema ni bi ana me wo bo ati aduma ni mema ni bi ana me ya before me so me ya before so me ska ama ama o ma bodam sisi a me na wo ka say oh simply because of shaflana di baby magain ka dem so na wo pra o le ware no to ka ten so pra se untime wo me no tra ye ware se unse mi se da pa su ge no papa ba ko pena bo ni hwe no ama tena 4 years ni se ba ko kra ma di sa kola na ni se no de be se be na nam su be ni ye no wa de no o kan sa ka sa che na ma be na bodam ti se ma we ja ko ware obi fu from mo na wo oh yo nti ni hu se e ma ti se na u ka sa no ka se yi ma be 100 ni 70 kwala 70 no enye omo papa nkasa biological father ne won a ye ben kwala ne mo no nti ma no 100% ni almost about 90% e no di se juma no so ni ma o di se juma no yeah that's papa we ya muntu e ma ni do na ni na muntu do na ye betu ya fufu ya that's ye betu ya fufu hello good afternoon hello good afternoon hello good afternoon good afternoon pacho hoye yanko paro na o se yesu aduboko pacho yendi nkomo baby akasa fi o baby ma e kasa fi kuma se he da bi bin me ne baby am kasa fi pacho yendi nkomo asemi a me mo kai ati ma se mo so pa o esi wasam so o me se o bi abeso o di asemi ama bu ati oye kafra ni no government hospital bi am person body okay ni no le we se bole pe no ka tire za bo family ni do oh me se asemi ni ama bibiri kami ni bi ba se wan kan bo wale no na musume ni pa ni kwa tomati me ka tay oh na akwa ni nyini ye de akwa na nyini akwa na odi be show no we nyini na o ka cho sa fe nya oba so fi na nya 5 months ba ana oba ka cho sa nya oba January ano you know hospital oh kafra and you use mama in a man de mutu for pa na me brother kan about 90% there that's when ba no until go high the on fan dem ba ready but when no you can say apama one ni nyanko point until mo nya say pa that is the no e drop e de no me e drop mutu for pete pa kafra na ye tu ye ho for ma na ye kro ni ye mia hello good afternoon hello good afternoon hello good afternoon numbers no 0243 114497 good afternoon
Mama Jay. Nobody. Me wa fe. Nobody. Me oh. Me to me na so wa fa sign frame bi why wa fa yes frame bi. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pa chow di ni baby aka sefi. Mpato e dey Embo ti pa ya mo nkomo. Okay, okay. Man, you must see a sign in the guitar. Ayana, a baby in the room. A video, Abraham Samuel, last one. One has to see I know some other brand. Obama Trabema, Kuna, only some Antamana. What's a Dimatam? Oh. I know the master. Maybe so. We are the mammy and someone there, shall we? Sir, Lucosiana, Lama Pen. Oh, no, Gabram. South first one, and we have some code. Second, so that Ted will some dear. Oh, me some here. I can't say papa. Oh, I don't know them. I couldn't. Now, Miss William, maybe I know what I'm wearing. It's not money. This show we. You could money is how awesome. I don't know what them. I don't know what them. It's any years and never be sure why. You may be here and about me. And I belong this part to try on do. Hello, good afternoon. Hello, Mom. 1937, Uh-huh. 87.9. Yes, all that not quantity. That's a mini car. No, I could do. A man in the air. Oh, am I? And then my own I could do. Then you show. I'm only doing a good deal. Yanka Ebani says, Oba, the money. Not who could give you the idea with a young woman in my yard. I think you mean. I say, you cried there. Uncle, you are feeling walk along, I'm not ahead. Anything that you know, yo, 1937 years last papa. And then my boy baby, yes, I used to buy. Good afternoon, Pachodini baby, I'll casefi. Yeah, a man and coming yam, you know me as a Freya. A man and Freya. Good afternoon. Afternoon. Oh, yeah, hello. I thought that's the door. Ah, yeah, per money be part of Casamedoff, baby, I'll casefi. I shall look at the Kumasi. Okay, Patrick, you. Patrick, Omuka, almost you also Patina, over cash out. Ah, where the cash out on common by buying change with your consuelty. Hello, good afternoon. Good afternoon. Patrick, didn't baby, I'll casefi. I found my arm. Yeah, but that's so Baba Quaff, and I'm my idea na ye dishe, ya there someone. I'm working man. Aye, the man to be a woman, only almost at here. Almost at my everything. It's enough for so a man be a moment being so weird. Or more. It didn't say, you want to be on a class, maybe be or buy the waffle I say. Oko hospital. You did you say the aquarium a crowd at the top. Any idea? You may be quite an another day. No, I probably now they are channel. I don't quite anymore. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ah, when your Baba goes off your account, and my date I say. Rabbi, do man ask? I Rabbi, it's not because me your Baba can we. And yet, yeah, this shame. A man is at the shower, Musubaya. A man, you see able to say, I'm Paja. Because if you are no Benjamin, you can name me out. And now what says I'm a 4 1 and 2 in another manual.
bi obu ja ne ya yes ya be ja ni se ya ko ya ni mu ara bi ya dance hello good afternoon but also your bawo that's fine na dey tina ye di shey ba to si ko ni me ka se dumfa right ko am suma ba so wan ba ya dance si ko ni na se na no bu apa wo ni so no na yin sika yi o mbe yi wo awo mu ti no na no obi pa obi awo na apa na na bla nta ye ka obi nti asan papa yi en so so won ni ono na mo wa fa no di to ba san so na ni dia se antu en so bi pan pan wa ka ni an so ake amanu en so fi na ma no ye dia ko show ye de ba shabo sa ya mo hweye hello good afternoon hey ejabo someone someone hey you go to you book in visa you go house your body jina bi mama yei mama yei wa fa na masra mi ntimi nje no oje ga wade en ka ususum wa fa ya mo ba se akoje bukura dan utuni o america me ni usu ya ta chimango ni chaufa ojo so wa fa yes ya da ma no be wajira edi be se bi omubua edi se wo be ba ko terapia wo be se ba ko se bi debi wudi se wo be ba ko kana se na na nyimu a edi be se bi debi omubua wo mo kano wo mo nyai double game na mo ba se ni pro bi afo se mo bi anwale oh wo be bi anwale wo fa ya me do ma na jira fo no o mo be gun wo fa debi en twaso wo to be wo fa en twaso wo fa en twaso hello good afternoon good afternoon Obaya yin ko mo e de but ni be ka kwa se ni ko pon be ya se ni obo bema ansan obo ba oba ba no ana ifini bia ase eni tiase e be kan ni pa asese ho asan ha be ti ta bi ifi oba e victim bia ha no ba so ira ahuna me ke tiniyo bia how am about so adentia adentia oba ni bema etingen na se bi ka se bi nyando na se bema eni we ni sin na otena baka se beba no se akora nko nya oba ti bi na mu kasa afiri se no ha ka no ta da akora na bre bema no ge bema no ye oba akora ni ye oba ni e wa ni ase mo se ni e se ye kwa ye be na about a month asemi ba yi sisi ni na ba yi otini eni titi e ya titi na ba yi ntini en kasa en tire be ni se be ni ti na ko na se ni ti se no be no ase ko ba ka dengo be ma dia me hu adi se wo edin ko ni ti ko ga ye da se ye fa call for hello good afternoon if chodini baby akasa fi we didn't use we had before junction station hotel before junction yetio yeah the new is money behind I know me because I know he say we know and track and we so your money more do about Mr. If you could do our who say with no words can and that's my day abra we need to say enye ne bia ke bosa na mosa ya de bia ka se enema ya ha de ne ya mu madu ye no o da ya na nti na ya ye ndim because some be ha so aya monka good afternoon pacho di ni baby aka se fi pacho mi de fosin ka se fi takwade fosti pacho yo for fosti pacho yeti o me pacho asema mo kan me pacho me contribute kakra ye nko fosti me aka se bia tu my mami peyin de na kan yen se obi ma wa wale bet kese de manu ma ko me pe me ware ye na bibi sat me simba ba sanet not me say go ben si dem man na ma me ba pressure ni me ba pressure na ba na down for yes e bien que na down for amonte me face
the first thing that's all yeah then that's the question as the continue power to minimum and fashion and everything that then the meeting no you could no be kind me no sanga one payment wow yeah shona Isaac continue baby me mama minimum fena yes I am to don't want to see the meeting instead the musa na se person doesn't me have to do na me judge them man okay me judge them man me call son I been doing na me have mama for me no ka say Aunty Bea ma wo mba na nsa aw nyami show hello good afternoon you better call them and say na ye twa so sorry dai me ba do ma me ba cho ye tie o me ba do me do so ma me tia ba me da for so ejuma mo no anu wa dey ma me so de e ma ni bi o ko mi anu mo ya no o me ma ya ble mo bre wa o ti mi se ile me fi ni ti akoya ni ababa o ya wu ni nta ko ida empe me se bi agura agwo so wo to o he ni sare se de o to pro na ti ata da ho no na si we se de o da we de na na no de ye bi bi aka so o da me ni ba so ne and now we are Centralia, open microphone here. Nanta, Quaida, Nanta, they say they will be at the Centralia. That's really what I one man doesn't have to say, or coming to me, or to poor. Yes, some more. Sorry, dear. And you say, this time I know. Oh, how? Me quite do not do. I don't even want to do. Not me found with your mama, Obama, Obina, the court was my free. I'm sorry, that's right. Hey, Master. Hello, good afternoon. Okay, 88 hello, good afternoon. Afternoon. If I told you, maybe I'll cassette. I'm so one of friends say 90. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay, Papa J, you na my Brian fire uncle Jasso. Who's there? Nina e de de ba better times yan hwe enkora no so dachi okay because my dad forgot about kwa ni papa wo US so be fa no wo ye bibia wie later say ne ne ba no after later no other drug addict lucky so already lottery and money to kwan call Canada wo ka se be ma nete ontimi hwe nti do ba kwa kwa show bia later no no kwere be daddy e pasa wo ha akora no level na kwane du no se when do baby on betimi agya na so a afi ne wa ha ne bebre ti esrem ma no okay esrem ma no especially X for no obi wo ho no mo ne X bi agya o pese onya X no se so ewo fio nti bo so ba bi wo ha na ba ku o pena se pa any X ne nya na ti sa de but akra bi wo to hwe no o pena se wo ne ma ne dam ni nyina mu question man bebre yo ya da si te ne ma ne etu ye ho fu papa J ya da si queen ye mbra wo na so fa ye wie yo Aunty Bea ma mesre pa nya se me yo ba na se bi ye nya atwonsem e mu odu se obetam moja akoche moja ya de mu odu nanso ye kokuduro ne ye baye nti yetimi de bi che ensese yes sir obi e ba no kura ne destiny nyame wo de odi be mu obi a wu yase enti sempofie nye se de e kasa ni bre nti wudu nyinsen e kwa akoma obi no ebi ene nyame de na eba wo oba no fie wo ne be ma no a wo ni bi no abe page ho okay so na wo de ni ko chei ebe ye de ne fie ho apija wo be ko so de hia bi ko ade na ma me won wa nkosi obeja ho na da bia wo su hia mesre ma ye nyi nyame adwuma enye ma no esi ye nyame adwuma na me wonti me pe wonti na me eboa wo nyame ba wa bo no wo betimi aboa no na papa no te soro o ye de ye nhye pa na ehu yo ye nche bia na ye kodwa so ni abeton ade kakra na ansa na no ni ye ka cha se dwumadie Akoma mu nsam dwumadie e ba so Monday ekopim Friday wo Akoma FM free 12:30 ekopim say 3 ebebo wo Akoma na your social media handles no eso
na onua TV de ebo 2:30 a na omeyi efi ho no makwakofa dwumadie fufuro enti sa wo asem bi wo how bi opesa o de breye na ye di hu nkomo na nyina ye sua de o se de ne ya ba be sua ade ya no one friend number 0530 507-849 eno na obefre e wo so anase ye WhatsApp number enso eye 0246766060 now the WhatsApp numbers no o de message bia no how no amane bia o de afaso na ye di ho enkommo na ye sua de e di efri mu ye bekọ ma bra ho na oni yen akodwa so yakoton ade kakra bi Edriye kodwa so na afei yabo aboafo mo so asene na akoma mu nsem dwumadie no akoso meso ye ko weekend ya akopɛ 3p garlic mixture dro ni bi enom na emo papa eye entini mu adwuma eye wodie mu adwuma enti yade ne se de tie bia 3p garlic mixture dro no ene betumi abo 0248928824 na wo mama wadro ni bi ento mojadro a eboa ya me apomuden ho nsem aye kama na esiesie ni pedua no me ni pedua no so aye fe eye grow fine herbal tonic wonti na kasa hodo no enam opuma no echi aye bomu dawro me pa cha woti so mo ka no ba ya afre bi na ye mpedro ni bi ema 0244596532 agbozo herbal clinic so etonsa e dia afre mema no weekend modi amepa chaw be ma wunyo oba wusi meme ni na anemu ntinkogu hu ani mase na ye nkase mema amaba munya de agbozo na esiesi amate no na afei aye kama se de be ya woni woba no ehia bibia betumi aye kama kuma se de chemso old insurance junction ho enwomo 0553417752 na ene womo enkasa eba na kwentu mu ensem a woni a eboa na afei wo ticketing ho nsem ye twane tew edi ama wutu kwan na wo how bia na chese we afam sika edi mentime ho ase bia eni ho e Posa Travel and Tour Company Limited na agina wo chi na afei wo ticketing ho nsem no wo maye maka jo say international ni domestic efie ni fie enkrofo man so de omutimi di djuma hotel reservations ahodo nso mbeye ama bibia aye kama amena se house wo Matthias Junction so amemazi kumase 0205215495 na woni wo mo akasa Charistic Ventures the Zahara Herbal Product in Rono Abedjaman so edrone bua papa ema woni a won general body no yes weakness abem wo sorry a waposo no waposo omre mema ne mema no mani ni nadamon komo no enye fan a Zahara nupa no na ebo yade bi atena wo so enfie bebre wanu madre ko atwiba abramani na yade no entimi nkwa Zahara dro no wo ho se ebetumi abonti ko kire yade no se de sitie na yema obi enom 0246348334 na ene womo enkasa afei mama nkanfo power specialist herbal hospital enfamao mama yakosu adio ya na kache ene ekwa akopie mama yenim ne dada nipa nso enim na nopa na hu hia se enumre ye beso kane a ede ahwe nani ase mama na tumi ebua ma hepatitis B yade no otu ase a anase na edro ni bi eka wan yade no ensama enti wose o hepatitis no every kura akodu z a wobetumi di abra na kache sanse enuro ni de ebishim ho o liver no ayekese yade abamusiatika anase wudompemu ena ebuo osa ana kompo ena ehawa fonichemu ewo powerful akache na maami akosejo ya uhu maami na enyo bi na beka cho se owonuro sanso ono ankasa no ogina ne naso a enya asem ketwa fe yese legbosomtwen ekwan ne so Jasbo filling station wo mo ehye ne mo maami no pani na ewo adwaman so ntu pa bia to aya no ma ho aye ha na adwani achemu wo bedi eton ebibidro no obeyi bia ma ho na fe yade no so so odwane ede afru ni padwamu 0244544422 na ene mame enkasa Asanska University College of Design and Technology abefo kwanso wo mo na ebuade nimdie ni bi aka wode ne ho enti wo degree diploma and certificate wo bibiti fashion design ma mo betimi aboajiwari mu se ne ebesi ahyehye ntoma ene ade no eno so mo ka ho asem product design and entrepreneurship ebi abawani so pese wo ye adwuma bi eho nimdie wunimu a Asanska fo betimi aboa watoto ne ma fine
e de ama digital media and communication design eno so mo ye ho adwuma nyame adoma July admissions eguso a ekoso enti de obeya ne so befa forms anasa wo no mo ekasa na ye easy pa e de ama 0540124400 Dank Herbal Complex ese enamu nsaya de aya na de afa na kache sanse ni nuro no e na etumi ete ne tepa e de firi ho no mo a e ma wa hifie ho e kama pechi number 2 wo mo e be ne City Life Hybrid School ho no mo a wo de yade no ekopie ho a dank fo ebetumi abo no achi wo mo se enu ahodo a etimi ko enamu nsaya de no nti aben wo e wo heba ne pharmacy shops ahodo a e wo man yi mu betimi ehunu bi enti ya no akope bi ato se wo ntimi ama pechi ho no mo a na afei etimi abo age number yi ebi abehia doctor se oni no ebedi nkomo 0244017556 na ene wo mo enkasa Covi Organic Tiger Nuts Extra Fine Powder we no atadusama aba edwaman so enuane nuro ahodo ewom sa so kwa akoto enkwanchen atadwene bi arese betimi aye adwuma eye waha na wo dada ho sanse we di omoto omobo ase e di nuane nuro bebre e na asum nti nkwanchen de ne yenka sanye de na emomo pese yade no efiri ho esiesie ni padua mu na lucky young de ye Covi e na ebebo wa ma bibia so aye kama 0505408862 na ene wo mo eni sawoso me pacha royal for guso mo ye promotion 50 cedis per e na wodi pie mu e wo royal for akache na wo maboa wo e wo yarewa hodo a enke hia se obetu esika twitwidie ansa na wapie mu ho ene hospital ye nko ho enti se wo mo so mo ye promotion na ye 50 Ghana cedis a mene wan kasa be me yafo na wo fie no mede ne bekwa akopie mu e wo royal na wo matimi aboa no ama yade no akoya ahye ne nso se edro ne de ye tonti wo ba no aboa ho sa etimeti Munich Junction en wo mo ye adwuma joada ekope memenenda anopa no nso empem mu kope menumre no nso empem mu 0242951005 0204496212 na ene wo nkasa yedro no pa na eye good morning herbal mixture edro we na ye nom na afei ICC nipadua no ama bibia nso ahye ye makato se good morning for edro no ensesa wo yare ansa no apabi anom enti ene ya hoodin ewom bia wo to ba ko mienu miensa na wo de akoa ba bi se de be ya bo no kura mu pagya wa abo ho dada ne koba ne se yade no nso e ba ntempa no good morning edro no betumi asi ho ekwan Dr. 3 days say ene ne nkasa ansa na edro no wa kwa akopa bi ato anase wo ma wonim dia efa kwan a befa so anomadro ne ho 0246594117 0246594117 na ene wo mo enkasa mama mpacho Mary yo ya dance fa reverence ya ye bra ho na ye nwie ye ba nyamesemu spiritually se obi ye saade we ebia na ya anye die ne mpo enti papa no kra nim se nkra o hwe wo mu yi enye ne ma anasa wo maame no de wunim so apai enye ne ma na wo hwe wo mu papa na o hwe moja enye ni moja na maame a wo so mo obi a hwe moja enye ni moja no sunsun mu no eden haw na ebekọ edi ama saa fo ni nyina enche bia reverence ya eni yen ebedi enkomo na ye kasa dwumadie akaba esema enum bi na ye wie saa dwumadie na eba so adwuada bia ekopim efiada efri 12:30 ekopim no miensa reverence ya apai life wodie nyame honhom enore ye adwuma sunsun saa de we say bema o hwa akra oni de na kumem ne honhom nyina ogidi senka meba na mehwe no nso se enye ni moja na wo oba nso a wodi obi moja ma bema na wadada na onim se ne ba na wo hwe no mumienu no sunsun so be na wo soma mo e wo sunsun wiase ade a woni pa bia uguo no obetwa okay bible say di ogu abapa no otwa abapa ana di ogu ababone no otwa ababone so atiase na wankasa unim se akwala na ode kwhye bema no enye ne ba wiase bibia ni ho a eso akata emfredi entina de ode hye no a wadwen ye no se de waye ne sumase a enti wanhu no no se de etie bia no ebededi so enti menhunu senti a ewo se wokofo obi ba onse na meka story bi na meka no metwamfonyini bi kire nipa na se de ebemu wanhu no se akwala ye be won no enye wo ba no
wo ye kokko but me hu no say obewo akwala na akwala na ye tuntum de atosu bie mu no uti esi so no enso but me hu no vision mu say akwala ni ti ye kakraka akwala ni ti no kra say plane twam wo soro no pagya ni ti si a obehwe fom no ana me ka chen say me hu no say akwala no na no so ye kakraka won so ano e ye ketwa it's a difference in kwa say asedan kanya me say de Awurade fa me so kan ye no eno ene ba mu so atase nti no wiase no ade bia wuguo bia no ubetwa so ntimi nhunu senti a ade bi wo ha ohunu se nipa we nya ne ba no na opese chenchene a wo de kwohyehe no so nyame wasiesie mmere ene na ede ama obi bia enti wo bra so a Awurade obebie kwan ama wo enti se bra ni nyanso ya memfa obi ba enkwhye obi because nipa na one ne te ho no sabi onye bonini ne be ma no enwui edidie benti ana akofo obi ba na ade akwa no so nti no nipa ne bebre wo ha ma ne bebre wo ha me hunu se enne we be ye futu sempa de ama wo mu because e ade a e ma ne bebre dwuma wo mu di ano no ne life mu no or Mr. Odi or Mr. Otua or Mr. Fami Pie chese o ade bia wo ye bia Mr. Topiza Mr. Bankutelapia ma jese bibia no wa hwehwe bibia kama edibra no so na ze problem na ba problem no so say de wa hwehwe no sa na obesi afa no yanko nyamwo achina Awurade adomo a ochina Saturday na me start here free ena anwumre all right ena anwumre mekasa ewo Akoma FM ha eye anwumre 9 o'clock ana Saturday anwumre so mekasa 9 o'clock na ene no adansi a ebepie no eye sofu bi a oye sofu no aye sofu for long time woton herbas osaye bibiduro Awurade timi fa no so esankofo yare na nso ono mu yare diabetes na ni afra na ne be mantimi nya na Awurade fa me so esa na yare enti Awurade adoma ochena anopa no me wokumase airport runabout and you be see airport runabout also over King's College and King's International School me start ahomachen 5 o'clock na mapon awie 12 o'clock oba menkasa de odi ba bia no oba Awurade nam me so meka oni ma atwam de asie ene ne ebeba eho ene ba bi onyame tumi eye adwuma fa me number is here 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life ni number no friend na one no embo enkomo ha na ye di dwumadie no ebesi na ansa na no omo mo hihye dwumadie nyina enante hu tu hu America fiti dwada ebepemende fiade na bila kantanka oboni din a na obia ehu ni mpanyimfo ne nkokora nyina uboni din a na obia ehu no Madam Faustina Derry ye general manager otaye chi den Madam Fausti ye da se papa Status kojo sa akwade ono so eka production team no eho wo share yen e wo Facebook TikTok na YouTube a ye Beluchi na yaw ene ne mrantie no edem ho omo ndoso pa ye ntimi mbo mu nyina din omo ene de yen koye social media handles ahodo ni nyina Reverend Sia Apai Life foteninka Queen Sabi Debra oteninka Peggy na Papa J omo so ene ye in-house panel members ene ye kasafa paternity fraud sa wonyem na wo di ahye obi ene menua ma yesremu mu ye nyai na enye ye hye dwumade yase ye kan motivation ye say no twantro debi no kro ne bedadi ama enimguase e de account enti yesra wo ni obenyem ade ye de dia no fama nipa kro na emfa obi ba emfa nkonkonkoma obi nyame ye adoma adwada ye besan ababa betena akonyam biom adom edom ye ne a na ansa na no wo hawo amane bi na pesa ofra ye ne edi nkomo na esua di afra ye number 0530 507 849 now ni production oni omo endi enkomo me ametena dwom eye dwumedie no ho chia me ye fra me Beatrice Biogabra obetimi afra me Aunty Bea Barikisu ene eye fiada sports for no eba ye srew enyi wafidie no emfemfiri hanu